Hello, good evening. Welcome to Northeast Window. Northeast Window na sandok saba Northeast Dialogue ta chan maibam na taram nok chari. Matam tamgi tholakpa tungan ba issues singi matang da khananena ba semzariba platform Northeast Dialogue inga si thamzariba akhanaba topic ti Alfred questions Modi, Amit Shah answers habani. Hauzik chathariba winter parliamentary session gi nimit taratar uni shurakpa koi December gi that December ki that 14 da habitare ekhigi outer Manipur parliamentary constituency gi MP Dr Alfred angam arthurna ekhigi pen da bagi kholau habitare ekhigi Prime Minister Narendra Modi da hangkiba question haitare huzi chathariba ongoing crisis asigi matang da habitare ngase fawda resolve to bangam driba aduga Prime Minister na ngase fawda Manipur gi laimai da Laktaba habitare masigi matang da pin da bagi khola lokiba mahak hangkiba hangsing sa khigi aikhoi si Manipur hariba state se India sigi part ama natrabra haba question hangkiba ngasi fawbada crisis atharaga laribasi adum lehalibasi karigino hauzik fawbada prajamyamna Manipur gi prajamyamna hangba pakhum wahang sigi pakhum pibi diversina karigino nation sigi government se achukimatik solabra aduna resolve to bangamdriba prajamyam gi lantum amadi thawai kanba ngamdriba se karigino habi question hangkiba aduga at the same time agenda Astak 2024 da loba ki interview amada Home Minister Amit Shah na phone to kiba wafam dai ki interviewer na hangkiba ki Manipur da Chief Minister sin bagi matang da hangkiba wahang amagi pakumoina Amit Shah na pi kiba pakum se Manipur da Chief Minister sin bagi wafam selection bataraga so ki sille hana khalaga su madu da tholak da reaction du ki matang su khan da ya da na mara kanda sin bagi wafam laite duga hauji Manipur gi chathariba violence khardi hanthare aduna hauji thoiba violence ethnic class ni masida terrorism amadi religion ga mari leina de haina phone to kiba statement hiram sig matang da khananena nabagi damang tai ko gi studio da hauji election duna lai biriba guest panelist man sak tak chage ahan bide ikar khumna ba uchage retired colonel Sapam Santikumar servut Northeast Window gi studio da taram nau chari ani suba panelist man sak tak chage Manipur Pradesh Congress committee gi spokesperson oi biriba advocate Dr Rabi khani ozabusu ikar khumna ba chari ahum suba panelist social activist P Tomcha hauzik lambida lai haina pau pibire aten matamda join to birakani ahanba round ge ahanba wahang sai sir santi do in lecture ge sir kamai ni yeng ba yai khoi ge Alfred na hangkiba wahang singsi hadi aduki mate hangaga sulai mamang su July gi that 30 da form kiba parliament ki mi form da su Alfred na khoi ge Prime Minister da Manipur da visit tawjiba sigi matang da su pen da bagi kholau law ki pisul lerabani at the same time aduga ngarangi sessions da jo khoi ge inner Manipur parliamentary gi khoi ge MP Dr Angomcha bimol akoi jam se khoi ge Prime Minister mahana phongdoi bo wafam sing se tabi drabadina hanjan na haire du tabi dre haduna pen da badagi ma se house dagi mapan thokiba bawda leiribane adubu hangiba wahang sing sigi ngasi fawbadadi pakhum se suphang phangdrabane still akoi Prime Minister dagi pakhum phangkani habi thazaba thamba yari bra sir kamai thamini ai gi experience kitang su share tawjage aduga mayam gi understand su ai gi concept si yabiba agree to be yamadi understand to gani na khanjai ko yaw do su under aina haisina loin chume haibadi na te but it's a opinion ni ko akhoi gi mamang the golden temple ko Punjab ki golden temple is the operation blue star and to masida Indira Gandhi na development various lak padagi Indira Gandhi na operation tawse na General Vaidya, Chief of the Army Staff to Haiba, Operation Tausi na Haibsida. Ha Tausi Haire, Ko, Aduda Commander Habadi, Ahogi, Army Commander, Adugi Kanusigi, Western Command Sigi, Commanders in the General Sundarji way, Lieutenant General Sundarji, Man way. Adumatamchida, Tausi and Haire, as Army obsessing the seniors in the Lotoning. Masi Tongumatamchida, Indira Gandhina Hangeba. Casualty kamai tong na kaya casualty kya udino na hangeba ko casualty kya udino hangba sida General Vaidya ga General Sundarji ga discuss tong narga haire casualty will be nil haire casualty am tele roe adubu adudi Indira Gandhi haire casualty do nil oi taraga di fare adudi you go ahead with Operation Blue Star na tawkhat leba ko tawbo sida finally kamai tawge bu 57 army personnel see ba ko aduga more than 400 see it is a colossal loss and thereafter a lot of damage yam tawki ko so the government has to in any situation da sigumba ma thokpa matam da masida yamna ka hetara wakan khal ga taw do ya de ko now
coming to ngasagi high giba kari haitara akhoi religion gido aina haiba version ga central government na haiba version ga khadi khenani ko because I am speaking as a layman haibadi as a citizen of India and a person from Manipur aina ngang du sida adune ko Manipur ma cha mo ngang ka doini irang si thingnari ba Manipur ma cha mo ngang ka doini ai ngang do sina government gi part na te ba aina hai se sine ro ethnic class religion gi sunan na te ko religion gi sunan na te ngasai gi schedule tribe demand committee gi dum sunan te ma se khoi Alfred Shah na mo hai bi khre ngarang ko sunan na te 2016 da kari gi no kuki sing na mu separate administration tang gi duna ha aduma mangju tang re rally chatan to re why aduma tam na kari gi no adu ni kan ma hai do libra ko spark thibani spark thira thoke bani it is a very well planned kanoni agenda yam lai geography khang batai aduna central government na akoina tawriba sida thoiba irang se ma se ethnic class ni haiba tar so ai ethnic class natte se ai dum hai ne ko ai so understanding khar lai je ko anu ai ethnic class natte da ni central government de hai dabi ade moi ju maram adu gi central government dum hai sigi maram su lai haiba ko maram yam lai ba khoi gi army chief na su hai da na ko adu su maram yam lai ba because officially hai ba ya da ba hai ba yam lai ba ko adu ga ai di hai sine ba ethnic class natte han hai ne ko sei da adagi nga hangi mamang ida majority Hindu na minority Christian hale hana hauda mu to hedana ko adu sunate ethnic class sunate ai hai sin aduna ethnic chirel lai ba mi sing maitai naga kuki muslim adagi isin naw sida bazar le ba lona understand to butan daga le ba ethnic class nata di kari no habdo khang badar ka le ba adu khanga ka do tak gyan ta do ne ba adu ne common man hai ta ri akhu gi ai hai jage ai gi asumna ka kuki gi kai hai tare khangna ba singsu moi su pam de ba basically moi su yong wai ba akhoi yong wai som na khanda wai asum na khon yong wai ba adubu akhoi gi politicians hai tare ko politicians MPs and the elected members they need to understand what is geography see ai tham jage yam strong tham jage they need to know geography se kaino and geopolitics se kaino and what is the idea behind Joram Thangana US the ngang du mem du karino magi speech to lo tabi you ko adu me am se lo understand to budakali understand to budakali then this kind of voice si parliament da laro ko do no kasu to kan roi ba ai chine ba jo karna hai central government ne decide to thabne ai we will do like this I was khan gra bane ba ko adun they will do it tawri se kaino ba hojik matam da akhoi gi yumda machin mana bhoda mama amana mapa amatana pokpa macha do macha hum po kan sida magi kano do hingon do munnaraga sida fencing khane tawnari be sida achomda leba country amaga somda lekada country amaga bere kharo hairi ne adu yabra ba adu the government of India has taken that action then adu ngasagi clarity to lay the central government clarity lay quick see Lautok Matamdagi, FMR Lautoni, the border of Harani, and I hit on the Modi Kari action not to why people are not understanding it in Hajeri. Why people are elected members are not understanding this fact size of never. One uncle don't know. I know Ahambada TV the Lapamatamda, Tamil Sana, first time I interviewed away with my all NCC cadets, ex cadets, Mam to do, alumni Mam Tok, and the Mam to coming at adu tawmatam da adu matam tu da di ID politician nam nachade politician su natate adagi si irang su kan khangjade anga mayam duga haita ka moi thabak se kamai pi se na ina agency ga khara hangjara ga mai lejer pa mi mane ba adodi adu matam tu di kuki mayam am su yawi maite mayam am su yawi naga mayam am su yawi ay ngang sing do ko thabam phangde ko thabak phangda wi problem nei adu mayam du pul le matam du da ngasi gi class to matam da everything was shattered ko Shattered Tomatam Tamil Sana, July Gitada, 2023 July Gitada, date to I also remember Toki. I think I must remember it, but Yam important but date that was a changing time for me. Media we know the Wangang upon the table. I'm telling you, table. I don't know that Aina situations understand to study to Domina international teaching me adumatam so internet thingy ko adumatam to da aina adum numit to da mana interview to matam sa angang sing sige future se hire matam da id camp me am da uru ni na ai se kapaga modi da chai hi modi di am kana chai ba ina modi kana da honorable chief prime minister adagi di
ai se nomini lega Delhi chapa matam da then very adu da yaurumba internet da yaurumba mayam thomba mayam do u dai then fi I realized then I started studying kaino si taw se da ai nga hawai captain nga da ina Manipur da taring matam da gi adu da ina study taw hi ba correlate taw hi me adu correlate taw ga then I started understanding gyan tar e ko gyan tar kan da di I feel the BJP government is doing the best as of now best ado akoi civil khoi gi sidana kan to do wani I understand to do brang khalle bai en akoi gi problem se masi si lotion na bai damakta fasting operation to bu ya de ko operation to tar ga di ai ninga si haijaba do operation blue star da mi kya sigi haido ado gi blue star gi operation do numit tara ga taruk ni khatang chatle ba 2 weeks and 2 days 2 weeks and 2 days da 400 mi si ye ko ado army su 57 si 57 ni ko we want that kind of situation over here. Adu situation there. Kung napam to si sita. Operation tau tara di khadi sita. Sita siro hai mi dun ai wa isan na ni se. Ko. Adu da siro operation tau gadam ni hai operation tau hai na tra. Loishan ilang loishan di operation tau tam na tra ba. Ai di hai di sidi agenda yam lai ra joram thanga chat na ko tan tau ai di adum hai lai duni mawang ai tigi. Ai itani class na te hai lai duni. Adu ta di si loishan hai ta di operation tau hai bane ba. Operation tau ta di Canada operation tau ni kari da tau ni kamai tau ni. Ko. Modi na umdoi sidi lai ba community loin umdoi ni atra na central government umdoi sidi community koi community sidi lai ba ma loi udoi ne ba loi unoi rokan da karino ma to doi se adona action do long time planning the local po matam da fencing sima da ka le re ha bi si tore fencing tawni hai ri ko objection tawri somna kanda kan tawri adegi secondly FMR lo thokni FMR lo thok pa se kai no loi changan kom jam na ti e changan lo ko su kai de mai machim ma no jami no thamu no ka su kai de ko adubu isalamo phajana iramo pass piro chango thokro loira kanda natro FMR habidi natro FMR chana se habidi oda ai haise la ro na habidi chango aduga kilometer du changna ro khona ro du thokro haibane ba adu di sung thoro adu di sun thamba ya ro chango FMR du completely tok cha habnati changhal o habni kasu kai de adu hai central government dum hai ba adu changhal o adu thon gro hai we do process of law habni heta langbam lakpa changbam chapa adu di ya ro sine ba NRC darkar le because the problem is Mizoram the 40,000 brothers and sisters and Mizoram ki CM na hai la adu akhoi Manipur da na leite kamai hai dui no somna khanan ithni kan to adu Mizoram ki matak da ma hai je ge mathai gi lusai party sina 50s and 60s na akhoi gi guite haibadi kanu party se paiti party ko paiti and kuki sing changu matam da ba Mizoram party na kaw talki bani hala talpani sida example am ge tungkupom baite haibado paiten woni kariba paiti ni leader ni yam chawal leader ni fast ahan ba jalingam haibagi movement sidi tungkupom baite na tarpani ma 1967 damar Mizo National Front na halaga leba mon ba phumjal matung that only on in 2014 the magi saru sarang se phar pirakibni lai re na do churchan puda poloi kibni si fact ne ba aduna kalmai tong dana Mizoram na my brothers and sisters kamai haida ino hai simaram se kaino the hai simaram si mayam khanbi yo ba yamna lai ba pot ne ha ai haida su yare hai ba ni da maram do agenda lai beta bani America da sala ngang ni thank you for all your help hairu ni election tom da election da kanagi no adugi Joe Biden na pass tori sina karma no Burma Act pass tori ni ko I very things ko rele to kan da di kamai to da hai do no ai si itni class ni kamai hai do no ai so adu so hai jero ba the time will see matam lakma matam da khangani ha ko aduna sigi matang si da di akhoi gi every khoi na sida su am discussion tawre da na ko akhoi gi praja na so elected members so they must know geography is very important akhoi gi Manipur gi leiba mafam and the geography as well as the demographics है demography याम important demography है लई बमी में आम से सी करम party से सिद्ध लई अदुगा कोई न लई मफुन करम मफुन दरो हाई बसे याम important है सी खंग भी याम दरकार ले बा सी खंग कांतु दा कोई न analyze तो दा कदी parliament लाओ वो सुनाई ले सुना दरकार सुनाई तेबा table दा वो सुलाक तो कदम they are all elected members they are all nationalists लेबा के सेवा तो के लोई थोड़ी ngata ni they everybody will listen लाओ ने तो सो पदी ज्ञान तारा फमी नरगा सी तौसी we have to go in this way because national security is a problem hai base mase every person must understand aduga si understand tauna se national kanuda koi gi ka hetara central government local ibang sa gi 3 step lo se hai se that is the solution adu hana solution dam khali operation lo salo do di
blue star tar token that I don't want. At least my not my cup of tea. See I jage Okay. first round. Okay, I'm nungai se. Ai mathang se Dr Rabi dalang se oza kogi MP Alfred na phongdo ki base kogi glorious journey of 75 years of the Constitution of India habiram se da kogi parliament na minini chupna khana ga da aduda saruk yarga phongdo ki bani lakja mahakna phongdo ki bada kogi nation se to ki metik solabra kogi Manipur gi praja sing amadi lantum protect to bangam ju base hana hangkibo hangni at the same time sumna kanda kogi Amit Shah na phongdo ki bisna violence ti handare kogi thoi base ethnic class ni terrorism ga kogi religion ga mariam ta laina de habani violence handare hai jury da di bomb thadara ga pokhai handana yum thugai ba ko paleptre oza kamai thamni masi center gi leader sing hai batare hojik India da bairiba center gi leader sing roina BJP gi hai batare akoi ekoi Manipur gi situation si ground reality si da phajana chumna ngang da Manipur da thoi ba thodong na amma aduga makoi na center da piriba makoi gi mot na amma sine ba tawres Sri Amit Shah si mamang da su magi hanjan hanjan mayam na dum khangnare chingdana num tarani ler la ke tamdana trawani ler ga la ke na maron ani tho amaga ahing ani ler amaga taha chien raga amuk phawba mai ola khidraba India gi home minister ni Amit Shah ba si hojik amukna magi mamagi statement si mayam si yengba kanda khoi gi yamna di phajadabu haide hainingde India gi home minister ni adubu khoi gi sahi sudriba angang na ngang bo wahi dona na hak na kin khan galak pangang badona amangna narco terrorist ni hai amangna illegal intruders ni hai amangna illegal immigrants ni hai amangna ekhoi communal violence ni communal crisis ni hai amangna ekhoi Manipur High Court ki order amagi scheduled tribe tan bagi order amagi recommendation thau har ba order amagi ni hai haining ba makangang bane chi mahakumba amana India ki mi karur sama gani funi thoi gi losing ba home minister sahib si khwai gi ya maru ba next to prime minister gi makhada khwai di maru ba mne mahang na hairi ba si taseng ma ki mahak si mahaki matik sajada ba oina ngangi bra natragana Manipur si matter am oina lauda ba apik state ama oi banina thoi nong ki Manipur issue si mana tasan bidabaira natragana magi ninkhal ta ngang ba ngangbar gira natragana mana favoritism nepotism magi tonga leiribra oiribra haibadu ne blai si ana maki wafam se ekoi yaragadi ekoi gi mapan gi media sing haita local nataba national media gi channel jauna ekoi gi Manipur gi issue sin nei na ba tangai phadabra ekoi gi local channel sing na su ekoi gi mapan gi national channel sing jau ngai gi Amit Shah gi mana kong dene yo hanninge ba why you are telling lies always why you says your kenodo magi mochi comments always he says his comments what is it ma karam listen no see it is very unfortunate blessless amoina India bumba gi aduk chaw po samda phamaga magna Manipur issue chida ngang ba tar gari mission mamani haiba tar gadi madu khangjadam ni haiba yaiba ma after all ma like hem da bayai ma gaim to brain matik jam da bayai tabu ma na pai po sadudi India gi achobo po samne India bumba yon thok pangamba natragi India bumba thangkat pangamba po samda pai ana ma kumba amana haiba se yamna matik chadaba daiti yaudaba amana ngangba gu ngange ani shubada aikoi gi Congress ki ai batare Congress ta ka kriba Indian National Congress ki party di sponsor tor ka kriba ekoi Manipur gi outer gi da Alfred athar ama amadi inner gi da bimol akoijam makoi ani si handak ki hek horakpa handak ki ngarang han khak pangthok kriba election Lok Sabha gi election da luoi baga moi gi wasak lo wa hoba numita gi Manipur matang si ekoi Lok Sabha da adu ki mera akan bo afam thangre hanjan thamme Professor Bimola koi jam di hanjan thamda ngarang si Prime Minister Narendra Modi na wa ngang bo matam na ki wa ta bda ngang bo ta bdu wa re na bo mapan tho that is yam thine ikai ni ngai orabani Prime Minister masamang na oh ai wa si taning dre ko haina from di Manipur wa mana nei na video Alfred na amaka ngarang si amna makhon thok na amaka na hongna na
akan bo apon ni singe maramdi manipur kan mangamdrabra india si krai phogi thak to lekhre krai phogi thak to kum thakre haina sumai na nga bane sigi sida nahan haki oi statement thok tel leire aduga mazigi double engine na samna yena akhoi manipur ki bjp na napal to ngang riba bjp ki mp sing se e batang sa haininge ba manipur da ki ka khiba manipur ki ningthau ne na manipur ki singamari tamna sahi ko ning ijat tawdana ningthau ne na maharaja le sem sana jaw bado manipur ki ningthau ne lem bado rai sabha ki mp ne na akhoi ki 2020 ki jun ki tang 18 dagi ma rai sabha ki mp oina laukhre magi sahi si sahi amakhaktam rakta ngai re loi kedoba si matang sida makso loim dai matam sida di rai sabha ki mp amoina manipur ki ningthau amoina ai manipur ki namta wafam mafong ngang bangam dragadi ai kari khana dage ai mp oi bagi to age manipur ki maikai da wafam bau thamba ya dradi wafam amatang di rai sabha ki mp oi ba le sem sana jaw ba ma wafam da haining why adu phawa rai sabha ki saukri ko ngai da makta di he is still in the position of the rai sabha mp ba kathok pa ngam deba lok sabha ki mp oi ke ba minister oi ba even state ki minister oi mi bane RK Ranjan na akhoi ki 2019 ki May ki tang kun go hundoi da ki 2024 ki June ki tang tara ka ma thoi pho oirame lan sigi sahi ama hela pho ma oirame RK Ranjan na no manipur ki batang da kai pho ba haibe ya handra ka manipur batang ka wangang da kani adong ki cabinet minister da adong ki state minister da ai pham pai be arthalete ai na khoi na lok thok thang da ai ki matam tenher loi dung dai potha gi haibe ngam bagi gastu la yune adu oi batar gi ngasi akhoi gi meeting na sa sing rai sabha ki mp lok sabha ki mp ne na khan riba adong ki bjp ne sponsor toga lem na hapaga bihan gi bado mo manipur gi dong ta lepi haina manipur myam ni ijat tau kane hai tau khide adu gi batak da chingda naga people front ki lo office ma masasu mp on laiki kai gi dong ta ma se tumin laiki manipur ki issue sida manipur ki namang ta kathok pangamba mp oiroi da orgadi nakhoi na chokri pai selaga tolop chan ngai dong ti mp phan karur kya do pai ngai dong ta leibo orgadi nakhoi si manipur jon thok pani haina loroi da bai kai mam laike manipur aseng ba i oi bata gadi manipuri maitai masa aseng bai bata gadi manipuri masa aseng ba manipur bu nuksi bai bata gadi rai sabha gi nataga lok sabha gi floda akan bo wafam mandang di thamam bi no thamde ngasi akhoi gi congress ki ka khriwa bimol akoi jamna prime minister haki man ki baat nang gi thamoi gi mandran gi wata badi sahi tara sun tare hauji tangai le tre kai kanani manipur wa machet am phau nang gi thamoi gi wa nang gi nungsi gudon thamoi gi wa wai sha bada adu pung am sumna ngang bado radio di india pum batan bada manipur wa pha pi de taroi ne thoga amne ngarang si akhoi gi lok sabha gi florida alfred na hai gi bada yam pung nungsi bane ma gumbal leader ma manipur gi ta hai gi do pung shibne sigi matang sida ai khoi state ki leiba government state ki bjp government se simuk nak pa se bjp ki president ni vice president secretary ni ai bjp ki chief minister ni state singai ni kramai na ngak ibano state sigi namta ai khoi punjan raga manipur gi namta mana congress ni mana bjp ni hybrid tongan thokra seba adong gi rai sabha gi manipur pumba gi ningthau ne na le ma ningthau duna ngasi bo wa ma set am hongang bidram ne ba akhoi ni ijat tor ba thangal lu ba ningthau ne na ningthau gi sadhan nau ta ne na ngasi sigi phim de leiba se akhoi nati ningthau le se ba sana jaw bu di akhoi personal no ijat tawi nam nungsi ye ba ma yam ing tap chaba nungsi ba no personal du lakte ba mi lak kun gani pan ki mahut chilaga rai sabha gi mp ne satlim ne adom na wa pham am tang di hai ba hojik chum tam nei ri ba kai gi haiti haukiba hogre haukiba swai pidre adudi akhoi hojikti manipur gi government na se manipur gi leiba se ma bjp ma aduni ma npm ma congress ni haibi mota state ki chief minister na khoi chumi akhoi article 355 impose to bire order thok taba blind thamjal lage union government na article 355 sen hale unified command honorable chief minister biren de lok thok pire khuding mak se lok thoi power lendre chegi matam sida lok thosu chief minister hai post saukri du di munri dana haino ma khong ena bokra da thami haino ma khong du thami dana haino ma khong du koksen biro ne
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤꯅ all political party की फमिनरगा अखो resolution लमतंग दी लौरगा मणिपुर की ने कांग्रेस बीजेपी एनपीपी अदु अदु लोइनमक मणिपुर दा लेबा political party मयाम सि पुंजनरगा मणिपुर की मतंग दा प्राइम मिनिस्टर मियंग थमतब सि मचि पेंदे कंडेम तवी होम मिनिस्टर ना मसी मतंग दा मणिपुर की इशू की मतंग दा नहक ना की स्टेटमेंट पीबे सि पामदे मणिपुर की इशू सि था अमदा अनी दा तरानी दा लोइसन बियो प्राइम मिनिस्टर अमतंग लापियो है resolution लम लौसेना कांग्रेस ना हाइबे सि कइगी नुक्ता ताबी दगे अदुदि मणिपुर नुक्सिरि सि कनानो मणिपुर मई ओइना सालि सि कनानो शांति लेरी ngara yengo yum boom phit tawjala pokhain ba ha ngarang thoi be bahale sin jai khoi ngasi local cover de yauri mihat mi pun gi yaure mihat pa si bu bahale nem thar bo ngarang yengo manipur police commando ga khui gi tampaki sin nauk sing ga tawri ba adagi atopa da soda man manipuri ani gi thogdok si center na tasan na dab si manipur masa si khoi gi taseng na da तुमित कांजे कांग दोनो उहल्लेबा उहल्ले से कनान नो लहिरिबा प्रेजेंट गवर्नमेंट सिगी मतिक साजदबा सिननेबा मतिक साबनी पाथोपा मणिपुर बुनुक्सिबा लीडर म दरकार लेब अदु ओइना गस ngangadamne कईगी सिंजंग पार्क वासखिबने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मतमदुगी डीआरपीपी लैंगी मतमदा सिंजंग पार्क तिगी ब्यूटी केंद्र पार्क ममांगदा आई मणिपुर की दमग सीनी का थोकने हमने अखोय यम इज्जत तवे हौजिकसु इसल अखोय होप लैरिए now no matamdi thona phudo honorable chief minister na no manipur se kai bi yaroi manipur gi dong ta home minister na prime minister na tumin election by statement num pi da se masidi ta seng nai khoi yam nuai te don manner so ai si mr oider so ai da garlite manipur ka hen ba yaroi haina thab oin utse ba chum na ki local gi function macha gi ribon kak na ngai gi cm oina leiba titular king oina leiba titular cm du na te ba khoi na pa me sidi अखोई लीडर मतिक चादे अखोई प्रजा से कनान उसितैनो मणिपुर से नॉर्थ ईस्ट की मीसिंग से दिल्ली दा बॉम्बे दा लाप कांदा सिकी मिकी ने करीम न बदा अखोई थमोई सुपदो अदमाइन ngasi मणिपुर मचा मा अखोई की मणिपुर की चीफ मिनिस्टर मा मणिपुर की कैबिनेट मिनिस्टर मणिपुर लेजिस्लेटिव स्पीकर मा होम मिनिस्टर न उनहन बिदबा इज्जत तौबिदब से अखोई लाख कुनिपान ची इज्जत तौदबने अखोई लाख कुनिपान ची इज्जत तौहन गेरी अदोम भी खुटले सरकार लुसिंगी अदोम खुटले हौजिकसु अखोई ngaraंगी अल्फ्रेड न थमी वाफम जे ngaraंग हान नुमित खनी ममांगदा अखोई बीजेपी की स्पोकपर्सन सिंग न कइनगा अल्फ्रेड न कइ ngangi आउटर की कइ ngangi अदु ngangi नो राइट टाइम दा पार्लियामेंट की फ्लोर द सुमाइना मई सापं खोई की ngang थोरक पसे कांग्रेस ने मणिपुर कंगनी कांग्रेस ने मणिपुर कंगनी आई सी पार्टी की लाइन हाइबति नते तबो हदक पुथोय बाय कोई कांग्रेस की कारी कैंडिडेट अनि सिने मणिपुर की दमक तौरिसे इनफ मसी अदु अखोई तौरे हाइन मदु अखोई क्रेडिट लोगे हाइबति नते नो अखोई की बीजेपी की लेबे एमपी दुसु तौरो हाइबनिदा माक्सु मरोन थोगो कैनुमदि ngangoba अदु नत्रना सुमनगी अखोई की सियार सेनंगागी तोरोब सेनंगागी सही की फांगीबा एमपी एरिया लोकल डेवलपमेंट फंड की लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड की करोड़ खर अदुंगी खलगा लैबिगनो अदुदगी हेना प्रजा सिंसे अखोई ngasi नोंमगी सिब लेबक्ते हौजिक ngarang मक सिरिबा अंगांग क्लास 10 पे खा थागदु अंगांग ने हाइने क्लास 10 पे खा थागदु अंगांग सिरिसे सुगुम बकया अदु ममांगदा जिरी की थौदोकता थानी पान मपन के अंगांग सिरकपनेबा सिगी सिदा मरोन थोकतबा प्राइम मिनिस्टर से whether he is our prime minister or not हाइबा क्वेश्चन लाइब इंडिया की असेंब ई ओइ बतारबा इंडिया की नेशन की दमक खनब प्राइम मिनिस्टर ओइबा नेशन की खनब होम मिनिस्टर ओइबा तारगदी मा मणिपुर की बाहर सिदा तुमिन लेफम थोकते चुमनगी सुमाइना पार्लियामेंट कन्न थक थक नि पंखोय पार्लियामेंट डिबेट तौसी मणिपुर की मतंग हाइबदि यादगा लेथुओगा संबरपति रिपोर्ट एना बीजेपी ने स्पॉन्सर तौरगा गवर्नमेंट वायलेंस की रिपोर्ट अमदा गुजरात की रायट की मतंग अमगी अदुबा संबरपति रिपोर्ट की फिल्म पुंग हुम चुमना येंथोपुंग प्राइम मिनिस्टर नि ने अदुबा फिल्म येंगा टाइम पास तौबा ngamba होम मिनिस्टर अमित शाह नि ने नखोय कइगुबा इवन इफ मणिपुर सिना मेनलैंड इंडिया के नकना बोयमबा इफ मणिपुर द थोइबा वाथोक से गुजरात नाकी यूपी दा नाकी थोम बतागरी नोय फम द लेबा ngamgudra मन अखोई मणिपुर की प्रजा सिंह से नाकी पंथगले अखोई मणिपुर प्रजा सिंह की पुक्चेन चाउमली थाजमली
अखोजी मिकअप थोप मतम ओरे irrespective of political parties adu khanro se civil society organization की adu मागी खनरो से एको मणिपुर की दमुक्ता सब साब फिरे लोमिना सी adu का honorable chief minister ने मांग थाबियो you are the leader of the state you lead us adu no मांग थाबियो honorable chief minister we appeal you you lead us you lead the whole of the people of Manipur we are following you एको ना की न तुम द लेगे adu का नाम न थौना ले त्रबा adu oi bata gadi kai kan no ni Manipur kan ba se adom gi khutalai Manipur pum toy to hen ngai di sindiram gono sikak ngai okay ham ngai se koi gi prime minister amadi Narendra Modi prime minister Narendra Modi amadi Amit Shah sina koi gi Manipur se koi gi nation gi manung chale na khandrabara koi gi MP ani na lorei ba fongdor ei ba pirai ba statement sing se duki matik matang chai koi gi Manipur ki shu oina koi gi lei ba leader oi bi ba chief minister da mang thabi ha ba ni yam ngai se matang se oza Tomcha da lak sage oza koi gi mamang gi koi gi July 30 da su होगी जुलाई 30 दसु अल्फ्रेड ना कोई प्राइम मिनिस्टर से विजिट तौबिरक ना बगी मतंग दा पार्लियामेंट पनकी बसु लेरे दुगा डिसेंबर की 3 दसु कांग्रेस की एमपी गौरव गोगोई ना सु कोई क्राइसिस की मतंग दा डिस्कशन तौबिना बगी मतंग दा हाई की बसु लेरे नवंबर 27 दसु हाई की बसु लेरे स्टिल अदु बहुजे फाव दी डिस्कस तौरबरा तौद्रिबरा हाबिति तौद्रिबा गुमनी दुगा प्राइम मिनिस्टर ना कोई मणिपुरी क्राइसिस की मतंग दा हुजे फाव दा करिगुबा अमता फोंदोकते तौबतबु फोंदोके बसे भागना मरी रक्ति फोंदोकरे फोंदोके बसे अहान बदा July 16 2024 aduga July 20 2023 gi August 10 2023 August 15 2024 hariba mari raksidi phongdokre adubu Manipur gi crisis resolve to nabagi matang da di phongdokra ba rabase hangninga oba question ama kangni akoi gi MP Alfred na hangki base koi gi Manipur da thoi ba crisis te koi gi tha taramapan hela abani aduna थोई बसे करीनो करी थोई गया बसे अमुहन नहोना रिमाइंड तौद्रग सुदुम खंगर बोफमने अदुबो लेबाक सिदा खुगी लोशिन बा हैतबा थबा अमगी दमक मणिपुर प्रजा मियाम से अवाबा ताहलबरा ताहनबदी यारो हबा वहंग खंगी ओजा कमाय थंबिनी मसिगी मतंग लै याना ना हाइजनिंग बदे खुगी ओजा कोई रेस्पेक्टेड रिटायर्ड कर्नल सपम शांतिकुमार ना याना ना फुंदोकरे मसि पर लोशन बा याबा बोट नते मरम चु पीगरे ओजाना हारिबसे मा सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने कोइना पंगाई हाइबे याबा बोना अदु अतोपा मना हंदे के मतंग जिदा अइना याम नुंगाइतबा म फावे ओंद कयम फावगे हाबदा ममांगी पार्लियामेंट सेशन दा कोइगे हंदक त कागिबा कोइ ऑनरेबल एमपी बिमोल से वा याम कन्ना ngang को कोइ मा मपुनिंग सोकना कोइ मणिपुर की सेंटिमेंट से पूरे वा nganगे अदो हंदक सु आइदि मदु मखा तारकद्रे खनमने अदुबु कांग्रेस ना मखोइगी वा ngangnebe लिस्ट सेमबा मतमदा मासे लौथोकपिबा माल ai mase कांग्रेस तंग नि करी के होय मोइने बदि हाय ओजाबि मुजु छेंदो ai प्राइम मिनिस्टर ना ngang तानिंग देना ai मा तानिंग दे हाबजे वा ngang मतुंग थोलक नते को वा ngang दा थोकले हाबने अदु तागदि माना पेंद्रि से अमदि लेरे प्राइम मिनिस्टर और मरे मन के मासे प्राइम मिनिस्टर ngang दिंग दे थोलपनि प्राइम मिनिस्टर ना ngang मतम मा पेन दबो ओरम तागदि मासु अपंग मिदि नते मा वेल द चंगम बे मा लावरम बे ai पेन दे नको अदु मा पान थोकुम थोके मपान थोइजि करिनो द कांग्रेस की स्पोक पर्सन खनब मतम द स्पीकर खनब मतम मा हुंदो मगे मा वारो गो माले को याम फजना सानबा प्लेयर अमा लौथोगा करी के अल्फ्रेड थाजल लेनो नंबर ओजाबि मोलसी मोने खंगदबा मना ओजाबि मोल से ही इज नॉट ए कांग्रेस वाइब मी ने मासे मा इलेक्शन लाक्ट्रिंगेंदा 3 मे दगी इरांग होको मतमसिदा ओजाबि मोल खक्तनेबा नेशनल मीडिया द को मा खक्तने हाइबदि यादे ही इज वन ऑफ द लीडिंग को अखोगी एक्सपोनेंट ऑफ द कॉजेस ऑफ द स्टेट को मसगी स्टेट से काय बिया रो स्टेट के असेंबो से करिनो हाइदनो को मा सागी मिनिमम था नंबर कुकी गी मखोगी सो कॉल को कनो से अहिबा लाइक हाइबा मयाम दो थेंगाइनर को मी अमने माना हेना को अल्फ्रेड से फते हाइबा नते अदु अल्फ्रेड सी ही इज ए पॉलिटिशियन अमगा नॉन पॉलिटिशियन अमगा याम खेनैना पॉलिटिक्स हाइबसिदी अचुंबा चतप नते मखोदी कानबा येंग हाइबनी पॉलिटिक्स की मीनिंग देखते येंग पॉलिटिक्स हाइबगी मीनिंग जे येंगो अदु मोइसे कानबा लौबा मीदो अदु अमोर भागल मदु पॉलिटिशियन ने अदु अखोई ओजा बिमोली पॉलिटिशियन नते मादे एक्टिविस्ट ने प्रजा के नमको थोखेबनी
ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟꯒꯤ ꯇꯧꯅꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯕꯤꯃꯣꯜꯗ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯄꯤꯗꯕꯅꯣꯕ ꯃꯁꯤꯃ ꯑꯗꯩ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯉꯔꯥꯡꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯦꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯃꯄꯥꯟ ꯅꯥꯕ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯌꯦꯡ ꯐꯝꯒꯅꯤ इंडिया ब्लॉक की आदा दिल्ली दा मोई प्रोटेस्ट तौरनी हाइबदुदा अखोइना सिदा नैनबो मतमदा नखोइना थोकलेबो पोतदी याम याउदेना याम यांगबो पोत ngakतनी खनरिसे अखोइना पाम्बा मणिपुर दा इरान जी कंट्रोल तो हैव तारगदी वी हैव टू रेन इन द को नार्को टेररिस्ट खुलाई पाइबा कुकी की मिलिटेंसिंग मखोइना तौरिबा टेररिस्ट की थबक सिंगसे मसी कंट्रोल तौरगदी को 50% ऑफ द प्रॉब्लम जे मसी आइदी सॉल्व तौने खल्ले अदु मसीगुम खर नांगबिउ हाइदना खना हाइबा कांदा मोइना हाइहौद्रगसु अखोइ चटलगा ngaंगुगे अखोइ हाइरुगे हारमगा चक्के अदुबो मखोइ फमद्रिङेदा ममांगी निमता अथवालेगे फम्मे अथवालेगे फम्मदि करि हाइना हाइगे मोइ अदे के माइदे कुकी इमिग्रेंट सिंग जे तांथोको कुकी मिलिटेंट सिंग जे लौथोको हाइबने हाब सिनेबा नंबर 1 आइगी खुत्ते यूरिबा खुजिन चंगिबा तुमजे सतोपियो हाइबनेबा तुम नसी जे सतुक जंग आई डॉक्टर को का दोइनो हजिक सिगिसे अदुना नंबर 1 हजिक पॉलिटिक्स तो मतम नते को पॉलिटिक्स तदी हुरान बगी भोटसु को साधु की भोटसु मथोक ताय ममदे केनो द मेजॉरिटी काउंट्स बसे मेजॉरिटी काउंट्स की मतंग नते बसिदी सिदी को अखोगी याम कुइना लाबा अखोगी नेशन नम को मणिपुरी को कंगलैपा खारिबा चिंगमी तमी की नेशन से मसी मुतखिबे याबगी लाको मतम सिदा मदु कन्नो मतम ने हजिक तसेना हजिक ngak nuai tabdo ko kamaina tawuno khangde Amit Shah na hagi matamda masi akhoi moiga chingge tamga yam kuina nuai rak tabdo madu phongdong ne akhoi ge kana na haji libu pon somebody is ko masagi ko ningthau da chiron taw yaw re hab ona taina ba pau pi ba yaw re ba akhoi chingge tamga kari problem lege ne akhoi ngasi bok te leminar pas asuk nuksine na lai sidi naga khana matamda akhoi moi kanbiri ni akhoi moi je thammi bni मोरी द लहेलिबनी नत्रा मोरी रिहेबिलिटेशन तौबिनी मदुगी रिपरकशन ने बाजी अखै मैतै कांगुना तारिबो पोचे मरक तुदा कनो याम यावम को लिन याम यावम को अदिगे मपु कजे हुई कनो से हुना मचा चालग लेतुन ले हाबिगे फिबम तुदा लाकपने बसे अदना मसिगी पोसे फजना नंगनरगा वाहबम दम लादि अतोबन अखै खंगदुम लेबा हजिक अखैगी मणिपुर की इशू से इट इज नाउ सब जुडिस बिफोर द सुप्रीम कोर्ट लेबनीना आइना सुम खंगम फुल नैनबदी यारो कराई जगह दे नैनब यागदे हाबसे कांग्रेस की एक्सपर्ट लेरिबा लीगल एक्सपर्ट अदिगे अतोपमना कांग्रेस की कांगुना मणिपुर से नुसी तागदे सुप्रीम कोर्ट ना तौरिबा रोल से करिना मै बिरोबा सुप्रीम कोर्ट ना याम कोन चैथरिसदि ना मै हाजिदि मणिपुर की क्राइसिस दि सुप्रीम कोर्ट ना हाइजि को नसाई को इट इज द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट दे हैव टू टेक एक्शन हाइजि मसी मोय येंगबो एक्शन काम लौरे मोय येंगबो मिडल कमीशन दा मोयना सेंबा कमीशन दुना ताय कने तौरे रिपोर्ट में द थबक पांथोक तबराय जे कांग्रेस ngasi बुकिंग सिन बिब्राब अदि मोय ना हाइग्रे ना सुप्रीम कोर्ट ना 912 ताय गिबसे को मणिपुर क्राइसिस की मतंग दा स्टेट को बिल्डिंग मै चाखिबा अदि लूट तौगिबा अदि ट्रेस पास मी की लमदा लेसनबा अदि एक्शन टेकन्स द वायोलेटर्स तब पुखलो हाइरि मसी की पोसे इनबिब्राब अदा हजिक मसी पार्लियामेंट का हैना खनबो मत आइदि सुम खनबदा कनो से अखोगी ओजाबि मोर वांगन दिसे दुगिसु मालेबा मनदि कनो द मोय एक्सपर्ट लेबनी हे मनदि मादि याम नौरिबनिना मादि याम साउनिंगदना हेंदना पंगा ngangodना अखोगी कोर्ट की को कनो दे हेंजलुदना पार्लियामेंट फजदब लेगद्रा नंगना अखोगी ओजा अल्फ्रेड nganगजे ngang याम फजना nganगे अमनु समसु साउनदना बको अदु मागिदना फरनाम दे कोवर तवे अदु हेक्ता ngसागी को ngसा आइना ngसा हाइजबुदु अफावा प्लेयर अमदि लोथोकरे को याम आइदि ngसागी यामना थवा यावना बॉल काउजिगे हाबमदि काहुनगिद्रे अमा चंगाइदिनसु फजनबदे दम हाइरे अदु तौदबो अखोइने हाइनिंगदा करि इंदमता हुजु वने सु कदोगरगे काइबसे सुगी पोसम दे सुप्रीम कोर्ट कछु पाइद्रिबको सु कदोगरगे अदो से मोइना सुम एटेक तौरिजे नै कदोगरगे थाजंगिबि सिफाइजि काइदि सिजनगरे काय हंगबो याबो याम लैरिबको अदो तोबने एक्सटर्नल एग्रेशन की पोसिमा मतंग दे हाजिगेबको ड्रोन बॉम्बिंग की मतंग सि येंगसे आर्मी चिबम लागा ड्रोन बॉम्बिंग लेते हाइजल नंद्रा ड्रोन सिजनते बॉम्बिंग तो लेते है एनआईए रिपोर्ट दि लाक्सले मसी की वोट को मुझे पुखल अनिंगे बा व्हाई इज देयर सो मच डिफरेंस को इन द इन द को ngसागे मणिपुर दे लेबा क्राइसिस जे नोनी येंगो मतमदा सि करिनो अदगी हेक्ता आर्मी की चिपना लागा एक ngang जि कदबि लागिनो काइजे अखोगी पार्लियामेंट की फ्लोर दने मसी कनाना पाली आर्मी ना पालिब्रा असानो फलना पालिब्रा
state na paliba union na paliba ka hangan ninge ba yam chana yam phajab lon de ko asing asage prime minister la ga loi ko ka dong na di prime minister la jina ya kai no wa ko de ma ka du ji kai no phade cookies na pa ma pitho ge ami te no na system na ya haidri bra ani ma ti samna ba ya ba poti natri ba ma na ka mai sol tok de no ba akhoi na hai manipur kai ba ya ro hai moi na hai ngarang na han du phong ri di moi mla mayam du na moi na hai si ko akhoi gi delhi da moi phami je manipur koki jume mar kangbo mla sing phami je protest in delhi to expedite talks on separate administration ma si ma khoi chu bi ba ya ro hai gre adi bjp ge marketing so sidi sung bi pi hai gre ba adi de prime minister la ga solve tok du kari no ani si wari sa ba ya do ri bra adu na di posi yam lu po ni sai oza na habi bi to oza Santikumar habi ai ya ai yam ya jani ba man si yam lu po ni habi se yam lu po ni yam tap na changsen ba tai mo sing je maya kum dabam jang ya do ta sing na te ma si yong na akhoi si de nai na ba si de nai na ni ge maram ni ge no da akhoi gi nai na ba sing sin ko lan ho ri ba phat ba mi sing ji ge mo expert ta na dru su ya bum lak sala ka do ri ba akhoi ni si da habi sing sin se pe pe men ba man ni ge no da kwai lu se akhoi na dum ha ji do 2005 adai di gi ni ke no se para formally su to gi si ko adu gi mang su mo dum chang ang ni fe ma le ni ni oza na hai do moi na hai ba ko Mizoram de am le bi se moi le do ma sing kai le jabum le moi people ge moi gi pajamal ka changhan de ba moi to ana thami akhoi mani bi sang is di le ma voter on thore si di voter on le ST phang thabak loi chang re ana akhoi ai din han jo hang re ba akhoi si de chang gi bi sing si ge record le bra adu ni ma se it is now becoming national threat national trade ne man diken do moi adi ki sangbo man do thabak to moi na na thabak to ji doctor engineer masing yang wale moi ne to ji sipai sin gi marak to ji PMO ko office moi mi kya le yem ta ku ki kya no moi sing do illegal immigrant na ta braji thip ta bong ji natra moi ka mana ke si de changi no adi ki kano ge president ge kano the secretary ta mayam le mani adi jo ji NI gi mar moi officer mayam le gre moi mayam je loi na ko check to bum changi maram di ka no da certificate ji sajan na bra je ho jo ko ukil da bok to le na ukil la na khwai gi chawbo kano se hojik ne ukil gi certificate je from metric ta gi na hojik a degree lo na ma check to na supreme court na to na sei manga gi check to ko ne hojik am kana chathari ge man do ne sajan na bu ukil am yawa ba adumai to na hojik ki changi ba kuki ne hari ba group sing je ma se asem lo sing da ba ji yem mum changi ba se yam lo bu thabak ne ba se moi kui ne la sele mutuk masa thir ngone adur polo ko masa sin di problem na kari oi ne moi ja khoi se ke tan ga dra adi mo ne nahan ga ekta ha gi bu ko ama human rights activism na ga asa kanu de le hele ye akoi Mizoram de le hele anga ja ji no Mizoram de le bi se eze immigrant na le hele eze foreigner le hele ba moi gi mi on thok te ba akoi gi da kai le gi ko aduna sigum ba pot mayam si lakko matam si da ai di ko election gidong na ko pangangang budi ngang ning de adu kari tawli na ta taw de habse akoi dis de yamen phungdo su le de kan na hoje akoi gi ko respected honorable ko akoi gi MP Rajya Sabha na kai gi tawli phungdo ma lambe da imbush ta hundi gi habro ta sing hai ta ga di ko si pot mayam le ba tawri akoi khangi akoi yam to ne loi na ba mi ne ma kai tawri ge akoi di khangi what is doing ai je adu na bu nahan kenu na akoi gi MP amana wangang po matam da protest so na Mizoram MP no wangang muda kan ni sa de kana to ge ani sina adu protest so ko no ne Manipur gi issue da ne ku thingja la kan ne hai ga ba no de national da international politics to la Manipur is nothing to them sum panga ju hai bo ani adu ta sin hai ta ga di jiri da hai ne jiri de bom tha de ji kuki na to kuki kan ro la ja ju dum hai ne hoji parliament hai ne kuki na nan bom tha de kai no to ri si bo to control the cookie sai be se can they speak this what before in the parliament hai ga ai to ke ne ai provision ju thadok bi ge ai rickshaw thobol kan to hingi ge ne ai congress ai si challenge to ge ne si hai na ai BJP misang chang di natte ba mo ne bangang ngang je ong hai ba cookie sing je control the cookie sai ba wai je no parliament sis nang ngam bra adi ngam na ne mo ada phame mo tara ne ko emele tara ne phame je emele tara jung ga ani yam to bera ne ba bera ne de ke no na mi tara si do ama mo na martia ne hai re mai ma tek FIR file to re imphal da ko ko ye ulibu ki kangbu na file to re adi ma tek ta khokte na han ma du da phi ku pi martia ne hai da ko si ada phamba ya bra ba khut to pha ba ya da bra what is this na adu kari dam ta chwa le ki kangbu na si cookie na to bu ne hai da phong na law ngam ga kari ki India bro ki kangbu na thai na da wa ngang si kari ki no to bi no ba man de ke no da hojik se akoi hing man natra ga si ba se masi ki question da la abane man de ke no mite je hasi hayu ne mai da ya problem ne mite je ma pan thok ngam dre mite challenge je kari ki ha ba se why cannot they place this before the parliament ati community loi na ma ya ati community loi phel loi hoji ta sin hai ta de mite muslim le da ta de ko akoi
Sanning I should live. Gary Montoini, Mona, Lematin Pamini, Mogi through the Marino got 90% the Moy Matino, they couldn't take him never. None the more neighbor prepaces from Jersey. The Singapore say, why they go then place this? Got very serious matter in the parliament. Parliament of whom you have a judge, Mutkadore, Mapanto 200, Majuta, I think you say Mapanto Comatum, the West Mountain is the Haina. Now the military Savannah, plain Gigo, Baran the Buhagre. I need to know the habit, you know. Nanti adu dene ba ina ozabi mu nangan lebjen white is nanti kono oza Alfred de madu ki sana di mo nde late ba because he is free to go anywhere he like oza ozabi mo le le ozabi mo lo zilam de tholok bang ngam go ozabi mo la nganga man tar gi madu ki kono do ihun lu yaw na mangang pe ya ba ko akoi de to bi se kari no ha be se aduna player khang me se amna lui player khang gi se khandu ko jin to ga ozabi mo chi thalam se masi am nawai te ozabi mo la pen de tholok ko ko support to wi man di kai gunda ma gumba amana wangang han da ba se affected community ki mi ma wangang han da ba se it is a very serious matter ozabi mo gi machin men bane da hajini nge ba aduna hoji parliament chathri manung da hoji smart na jiri de bom tore kuki na mite gi ko yum da bom thada da thugai re masi kanino ha be se Congress ki kana guma amata da pukhe piwa ba aina sa haje bido I will surrender to Congress Congress surrender to jege ai masi ke dang haje okay am ngai se em those oza santi do in lecture ge oza khoi gi mamang du oza tomcha na so high bi kre ko Supreme Court na so khoi gi thoi ba khoi crisis se koi center amadi state lengang na Manipur crisis se resolve tong na ba hotna ga da bani haina ko Supreme Court na taw ga da ban na te haina phong do ki ba su leire chief minister da su nupilal gi function yaw ba matam da khoi gi thoi ba crisis gi permanent solution se purok na ba hotna ba matam da matam changani na hai ki ba su leire at the same time Home Minister na mamang the Parliament ta Manipur gi crisis se we external aggression na thokan bani haiki duga hauzik na mo ethnic class ne haire adu taragadi dongan to statement je sum change torok pasina prajam yam da chamam na bam phon ba ori da bras oza ka happening Sikkim ma le bak sa sin 1975 ta na India da join to ya duga statehood direct phange ba ko India da mo na join to ma si operation se ba Sikkim da nupi mle me ba CIA gi nupi ma mana queen ne ba intelligence yeng si ko aduna nupi sina queen ni CIA gi ni adu plan tawri ni Sikkim se adu matam da USSR ga ka hetara US ka Cold War tawri ni matam ni adu India na ngamaga hawiki Sikkim se India da join to hangi ba ko adu matung da hawiki nupi se CIA gi nupi se mam ada America dam saki hangi ko adu di adugi poto akhoi media da natraga parliament da discuss to gudra intelligence to discuss to gudra haiba ko sung taw roi mayam khangbiu sigi pose akhoi Manipur da tawi pose si sune kari plan tawre taw de ba se kanam tana parliament da discuss to ya ponte tawroi national policy ni sung taw roi adu bo ai wam haijege sida 1986 ta Mizoram da na kanu tawre ba kari haitara mizo accord sign to ko sida task to give officer kana no Ajit Dowal ne ba ko rogi Ajit Dowal se ma in charge to gi ma na solve to gi subsequently it took time kai to do no Ajit Dowal na hado ya ponte Sikkim gi do that was the first mission ni mangon da piba Ajit Dowal da ko khai aham ba mission je Sikkim gi problem se solve to no pi gi because adu matam du da moi gi ning thorum je asuna kan du politics am tawe ba ko politics am tawe ai dai asumna kan da moi da join to no ba na adu Ajit Dowal na ngam hi ko adu now so hoji so khon ta wari yam ta nai da na Ajit Dowal su Myanmar da chali da gi adu chali da chali kana ro se khoi phagi pharang khan gum se ba ko ai hai jaba da ro se phagi pharang khan gum se yam ling ma ja ne war se ro se aduna they are doing the job this is what I want to say I am not from any party I am not talking about any party party mte wanga mate let's forget about politics oja na hoji kan highway do oja tomcha na highway do hoji politics ki wai sana ba matam na te hai se masidai sida nasai gi akhoi gi honorable chief minister na station action ahum lokolai drug thabaya de ko war against drug village habaya de illegal village habaya de illegal immigrant mayam se masi se lakaya de haibe sigi ahum si lokholak pasida masai sida 2016 da separate administration law gi bodo amung third me da mu separate administration aju gi matung da mu law thare ba ko so these are all very planned moi songi ti plan yam phan taw thre ko adugi numitu da third me da US da gi reporter le mi ne ko Churchanpur da adana message wa
ꯐꯔ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯆꯠꯈꯤꯕꯒꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯁꯅ ꯊꯤꯖꯤꯟꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯑꯩꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯂꯣꯏ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯁꯕꯁꯤꯀ꯭ꯋꯦꯟꯠꯂꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯛꯁꯟꯗꯨ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯟꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛ ꯌꯥꯄꯣꯠꯇꯦ ꯑꯁꯤꯃ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦꯀꯣ ꯅꯥꯎ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯣꯀꯣ ꯀꯔꯕꯩ ꯁꯤꯟꯗꯣꯏꯅꯣ ꯃꯥꯅ ꯀꯩ ꯂꯥꯟꯈ꯭ꯔꯒꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯅꯤ that is one thing ꯑꯗꯨꯒ in the middle of the crisis chief minister na action lokholubagi magi khangiba kayamdo loi lokthokhaga kadobagi change tawdoino ba so he is the best person as far as I'm concerned ko as far as the center is concerned chief minister huji laiba koi honorable biren he is the best person aduna thammine ba ko ai gi khanjabada aduga ngasai gi kai haitara akhoi gi akhoi gi status se akhoi gi idea of Manipur na tawpa matam sida idea Manipur na akhoi nei akhoi gi learned professor myam sumo ni yam discuss tawri ba ko idea of Manipur na idea of Manipur se akhoi fail oi reba fail oi se gi reason ani se this is what I feel moi di kai hana khalam dono khande ko idea of Manipur fail oi se kai gi no ha ba do moi di khang kamai na khalam dono khangde ai gi perception da haija ge ba ko akhoi se culturally different sam lai reba 1947 da 1947 and before 1947 haigumse 1949 and adugi mamangda 1949 gi matungda 1949 gi mamangda di ningthongna control taweba whether anybody likes it or not yade ai loyeba ko yade adu taw yabro yade haiga mana danda du parega taweba ko so the idea of Manipur remained up to 1949 thereafter adu matungda di India da merged out matungda di idea of Manipur sida kamai to bu khena bachi leibata ju khena bachi adu mamang dosu lai ko ani le mi se kaino habada ai haijage ba adu mantanda akoi si ju maitai ju tribe am oirame ba ko British ki makha da tribe am oirami adu ka cultural difference ko ni Hindu de gi Christian di am lakhi ba mass spread tawr kare ko adu ta di difference ani hi lakhe adu bu masai gi 49 gi matungda di India da merge tawr matungda ngasai control tawina ba dumana control tawna ba se adu leigi deba adu ya de ko na hai ba leigi dreba leigi deba dagi difference am laki ba koita akhoi ge society si da difference am laki ba ko adu da akhoi ge learned mi ahum amana so akhoi ST category da le roin leigi dre ko adu dagi sorak pasina mai to bu in da akhoi ge ngasai ge development se Manipur ge development in as a whole for all the communities says the name kai hatara lot of kai hatara opportunity phangboduna loi longna bi kai hatara adu bakhat thokhreba adutana idea of Manipur fail and it is failed to today aduna there is a requirement of very strong requirement of ngasagi gap se close to boyam dakai reba growth toxin ba growth kamai toxige have to khanna ba dakale and especially for the maitai akhoi sidina hojik oja kanu tomchan hai bido yamna kai da chape adre phara thame habi mong do adu chapmana bani oja bi mon laga adu matang da ngangam batar kadi kamai to dana kai toino adi ngarang Alfred sabna ngarang ngam matam du da kamai to dana national highway ni se ka do hangri no khotri no si hangga da bani khot ka da bani khang ngam ta ai yam pin ne ba as a layman adubu national highway asida khoi ge ransom se khoi gi ka hatara masai sida khoi da sida leiba mi miyam sing se heta phajil laga thamaga type da ai ngasi jiri kano lang pote sukmai lang pote ko ai alu kwada halakada halo so halo 100% ni ko si se army tawdana khotana kadobagi tho tawdi no sit tawdabni haidana dum ba press taw khopa se sineba solution di center government di solution pi greba sai haijage ko adu da hangubai kam ta ka yam thoin ta ka ri tabran kali law bodum hai ko law su ta ka li ko law matam da su kai kan law do su aju include taw yo haibne haijari se national highway ani si kari hangdi no lon chat pha yang ni adu ta taw matam da arupi hango loina khango adu ka na adu da la pami disap taw no me ko khayo high over the parliament ko we are all citizen kana nom ta na khoi ransom law ya bro adu action ta wana high over ko adu mato adu ta di issue ya jage ko adu ga smile ta na action lo ilang lo ya lo sun di idea to di yamna ka hai ta yamna ai khan bajab ni ko no offense to anybody I feel it is very immature ai ha jage city ko because reality one has to know one has to be an educated person who understand the geography and the topography demography of this place ko adu khangba ta kalai adu khang kan du ta wang ba ta kalai elect bo matam da su adu mi elect bo da kalai that is the time now ko adu ba khanba no ta adu nga sai gi center na hai gi basida aina question ma hangjani se Alfred sa directly si question jai hangjani nge ko
FMR si ma yabra yadab si ma hangjaningi NRC si yabra yadabra hangjaningi aduga the third one ngasagi border fencing hai base si ma yabra yadabra se ma si ai si ba hangjaningi mango the three questions this center na local ne hai se ai mango da hangjaningi aduga atopam ga ai haijage ai na hana da kisu haijar pa ko as a military man ai understanding am da haijar ai national media so haijai ai si so haige atop channel so hai operation tawya de operation tawya de si kai gino till the time the border se completely seal tau di pho operation tau ya de ba kai gi no bo akhoi gi valley se valley da le city na valley hai ba city hojik ti kai tor ge bu forces ma am do le ramna ising kan thokre si thokre hai ba ne ko ising si thokra kan da di akhoi ngamu gumba ngaga gumba patalem do phab lai dana adu ta du ne ba ko very simple valley gi di anytime kai ju sima suma am khang bi bo akhoi me ti hi ju kham lai valley da le kam yai ya lai ba pot amani valley gi di ko da no question ga adu ba asom na kan da sing da le do adu di na ching amagi mawai da lepa asom na ka ching mai nu da nu ma chang doi ne si sa pa da ko anu border se hang do ka le ba how you say open ne border se porous form na te ai di porous so hai te border se ko ai na general mayam su chen ka no khoi retired general ka su chen to re border se porous na te it is open na the open border is na hang dan le kan da kamai operation to doi no si mayam se khang ba da ka le ba all the elected members when they speak they must understand this adu operation to hen kamai operation to doi no sini ai na hang je ko aduna operation to doi na ha ta kan to doi nga nga sai casualty have do yam thokani yam na ko to doi ni that will be even much more adi thok ko na amen hel ka doi ni lot of dirty things will happen adu mayam do action to na bhat ta dan action to ta hai bi ya bum puna te ba ko adu ga one more thing ai hai jage akhoi gi chief minister akhoi gi prime minister ka si wangang de hai ko wa de man ngang doi di kai no ma di order pi khre ma di order pi khre ba adu action sing do to na hai khre ma di ko security force thao tha matam sida leihalo nu lehalo aduga stray amani yaw ko di upai leite yam very unfortunate stray to ko khadi yaw ka tamni masana sibade di aduna budi phaba control to ko ni phara ko ni bako aduga asom gi party sida pamam di kai no ai hajage ani si khanare bako asom gi kuki na pamam du si kai no ha somna kan da heta ko khai na ba ko kai hai ta ra phoi gi irang thokpa khotpa somna kan da thokpa khotpa sine ba pam du se natra adu ta di adu mo do ko yam da tau ta that is one thing I ta aduga prime minister na karigumba prime minister sina mana pi khiba decision ahum do adudi as a layman ai maitai gini na ta ko gini haijar roi ko adudi man decision ase mahum je tawon haido adudi central government na india na adu chumme adu to godabani na hayak pani adu objection to mi am lai ni adu india government gi di moi order do pi reba order pi re matam sida ai haige ngasi se adu cha prime minister na adu du haira mayan no pami se ko ai na hangjai sini FMR lo chalo hana prime minister laga hire ga koi satisfied to jara. See, that is number one call. But the thing is, I am sumso hangjagi ko. This is for the education everybody. I na sum khanjaw da ngasi mo da khoi se ai sum pa da lek da ai khangjaw de ko ai khangjaw de akhoi prime minister la ko se akhoi manipur akhoi valley da dina valley da di amukta welcome to khide oja tumcha to khibra to khide ko boycott um to re haujik ai am ta hangjagi ko mayam da handa kai by chance ka lakta di welcome to gudra simusu ai hangjage ba ko welcome to gudra na hangjage aduga si hairaga ko kai haita nga sagi drone gi matang do ma haijar nge ba ai di hana de haina drone thade na adu drone thade de na ada haira mi sin do chupa dong ne hai ni sesum hai asum sum adu hai sini adu da hai gi ba drone thade de hai ba mi khoi gi retire ro ko do to nga maro batang da to nga maro ba adu na gamen na khala hai ba tar su nothing is permanent ko but India government will look for the progress overall progress of the country as such and adugi plan tar kane ba ko aduda akoi na khanga do se akoi maitei he I'm a very selfish man now ai hoji kan to ai di pura khajan lei khram ni na ai su dimapur da hon bil kai hon festival do yeng jeni ba ang te yeng de ya su ko adu ridai ka to kan si da chappa ka phangda kan khalami siroi le song chat ke kan khalami chalam de ade uncle paksa na sana ke the da lai ai tai nga ya nusi ba uncle lam lei ba ko suisa gi ma chanu pa adu do una jage kan am te son una phangdre adu phangdre ba hoji ko aduna akoi na ai na hoji thamjaga dori ba se mase masai gi kari haitare highway ani se masi all party whether BJP or Congress sila lai ba mi sing se masi sina masi yamna press ta godabni aduga akoi se so
पुलप लेमिनगे पुलप मन लेमिने है अखोई मैते गिसो मैते पार्टी प्रोटेक्शन दरकार है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दरकार है अदु याउदता गदी वी विल एक्सटिंक्ट अखोई से 15 lakhs in India 1.4 billion da 15 lakhs se kasu nate sei da atopa community na aina khanjabada ko kanu tawta gadi adu kari hani objection tawta gadi wari sanasi adu wari sana su yadana adu su dang hair ga yaden haibata gadi I think it is a big kick in my stomach ko ai se haijage ba wari sanasi ka do ba yadrino ko ba yaro doino akoi so ai 1975 tane aina bulb mu ujai se bulb electric bulb urai se adu am chakhole na haidui ni akoi mete na akoi mete su problem ni ko chakhole hai ni adu aina urai se di 1975 tane aina bulb urai se adu ga akoi da cycle ge thing am to lemde aina pi ngai da ko adu akoi iche cycle lam tong gi adu dam adai dam to lemde pakang khong na tani chali ba ko scooter ga lem ba ga am to lemde 1975 1978 adai wa ni ai se ko aduna we are also very backward Maitais are also very backward akoi mapan da chalu matam da we ka haitare grade 4 dagina grade 4 grade 3 grade 2 grade 1 mayam se ta tong matam da akoi maitai na compete tori se 100 crore da ne akoi na kan tori se compete tori se 100 crore da akoi am da chang mangam dre ba ko jawan ma constable ma cha ma ujage have to why ba because UP da lai ba city ayom hajage UP da lai ba population city 22 crore ne ba Singapore na power chakole hai city 60 lakh khakta mo Singapore haje wani yam lai ba manage to ba India ki di yam chau ram na population di 1.4 billion khalam na manage to ba ba still India is doing very well in the world today it's a great country I would say yam na chau ba yam na powerful country amane ba besides the heavy weight of population India na paina asugi samasya sin ke so am na problem se lai India na likhat laga world power mangasi khalai se I salute to the present government sina amu hele hauji ki sel kanu sina hauji government sina hauji hengale man chakhale hi yango chakhale hauji se India da hauji lai se hauji for the first time in the history ko UN da akoi ki India sina kaino oirake permanent member again hai matam da for the first time China is quiet ko China is quiet so India is playing the game very well India is becoming a world figure as of now aduna India se yamna strong ba mani aduga mayam su kharadi akhoi gi laibak sida akhoi Manipur da yamna nuai taw budi thoi ko ai hoji kano semai cross tongam de ko adu ta su we'll have to wait for some time because unluckily yamna laibak thiba moina ngasagi because of geography and because of demography laiba mi myam singi matungina adugi manuna do war battle se battlefield se akhoi Manipur da tare so you can't do anything much about it aduna somti tongni India will solve it India is not a kai haitara phagi pharang ate India will solve it this is what I see tamjage okay am nungai se hemathang so zara bidalak sa gyoza koi gi mamang du su koi gi high court ki chief justice oramba Siddharth Mirdul na phone to kipse koi gi Manipur gi crisis se drug smuggling na thon bani na so high kre duga Congress ki MP Asaduddin OIC na so koi illicit drugs and weapons na thon bani Manipur gi Asaduddin OIC MIM ki aduna so chief or business so high crack ko gi illicit drugs and weapons na to on bani ha wa fam so pho dokre ko state government na de ko gi war against drugs maru phang na muthat labadi honari adubu thoi ba crisis di drugs smuggling na to on bani ha adu taradi kamai yeng ba ya ahbada ai kha congress ki oina phamba phangba sing asigi siam nungai adu congress pu nungsiman badagi ni naget ta phambi ba Panelist anina Congress am saw re sei khang baji yam nungai che mathang bade khoi ju Congress ki represent over Congress makti nataba thak pa yabreng ge drug ki matang jai je ge drug thing jai da kana na Congress na kana ya de ge drug thing bagi pha ba matam da drug thing jen to matam da Congress na ya di ha be lei bro ba drug thing gani drug ki ma ta sanction gani har ga drug load crore chahungi crore samri gi thobal de thado ki ba crore kuntaret ki lukhojai thado ki ba madui dong ta appeal to driba state government se drug thing ba pa mi ba government oi hai to bro anyway the sai gi ozana han birok pada national highway open to gadam ni madu to gadam ni parliament ki
Lok Sabha di Rai Sabha ka ni punjalaga sauga ni fuga manga ni fumdu sanga ga ni fumdu ni fumanga se lai se nomine ni ga si manu da khoi Manipur gi MP ani na ngangi se bung amam ani ni pi bana te minute manga ka hardly pi be do bel ani ro khinga ga ne amu tom cha cho haining badu yam phai khoi MP sing haining badu to time do mi sanga ga ni fumdu ni fungai manu da minute ahum manga yam wana piri bane aduna Nasagi National Highway Protection Force Yemani Lingani government Sina Tamaga Madu Tau Pangtok Tabasa Congress na Pangtok Broba Masi Moina Pangtok Natraba Center BJP Manipur BJP government and Sina Pangtok Natraba Masi Pangtok no Kanan thing again Wazabi Mosi Congress Awaiba candidate no it is very unfortunate Adudi Hoi Tamogi Mot Werungani Adu Hyman Bato Imadudi Lale ko migi political career mina politics sangjaraga congress ki yaurga tauba adu congress ki damak tana tagi india manipur gi ngang bse adu maina awai ban have dum totally yaning de lal athawali gi sille ye congress na india bloc na tang taruk ta singe na handa ki december tang taruk ta singe na ekoi permission ni ba matam da pirakte tang mapan da bu pirakte Tang Nipan to the Athawali the BJP Chatminary BJP sponsor over Aduma political party and the Silati Yatamine, Makoy the people Tamine. She will hang the way how Pamba. Athawali do how BJP Chatmin in the draw. Makoy party is in Manina. Congress BJP Chatmin they come IP. Aduna Congress MP Mam Nang Anikan the Peter Bagi a level award. Mamma the Kan Nang Ragakoi. Sinasin a level award permission. Namdana Lorga. Ekoi Manipur ki issues address to bane MP myam laga jagi masang ari MP myam laga Supreme Court ta sali ba pochi kramai na Congress na day to day tied up to ner ga kamai changu doino Supreme Court ki magi court ki proceeding masagi case engage to ibna tuna interested party na Congress na individual vested interest kamai na sang biya tamosu kile na khangimi ekoi kanana ni ihar ga sang ga doino Supreme Court केस की काउंसिल न पार्टी इंटरेस्ट हायर तौदबा वकलनमा यावदबा फाइल तौदबा मी एम उखिलमना संगगा एकर मुन खंबियो ngang ba yaade court ki ethics ne ba it is very clear parliament question hangoi ba tang pen da ba hangani ba hobject chu hangki gani aduga amna kuki jin control ta hoina parliament ki floor da hydra ba kai gina how secular oiba political party amna communal line da communal oiba political party chu nattaba amna particular community ama kuki ni maitai ni naga ni pangan ni nan manipuri ni sumaina loan se unfortunate adu haiba hona de manipur ki ka khre MP ani se singi ka ki Alfred si naga MLA na haib jaro kai gi no di ma naga khak na pibya de maitai na superior pangan na superior outer de kali se pangan mi lising kya ma yauri maitai lak yauri kuki yauri naga yauri nan manipuri nepali gai yaung gane ozabi mol kar se ozabi mol se jo only maitai gi MP na haib jaro ekhoi sumain khan ga do se BJP gumba ideology de BJP da di hoi communal line da makhoi di ngang khi jai Congress ki ideology da di communal line de set loy simadi myam khan biyo adu parliament ki adum floor da ya ga duk chaw khrobam da anti community oi ba communal line da amda particular amda ngang ba se sigi si secular wang mane constitution ki wang oi doine adu amna sai gi Dr Santikumar amona haibda FMR chanan ba Sir Birena NRC chanan ba border fencing ki chanan ba India ga FMR chanan chai ba ta Congress na ya din hai ki belai bro FMR chanan ba da ya support to wena Congress na kya rak sure law ri cha NRC chanan ba ya in law ri kya rak law khu gyo ba border fencing matang da border fencing kha ba yam phai madu kha ga dam nai si Congress support to ri ba si tau di hai na tham ga dai bro border fencing ki damak ta lupa crore border fencing ki kenum dai je ba crore lising kun that ta ru ko eng bani union government na kai thoga border fencing kha ga ne kai thok 36000 crore do Manipur ki sahi ki budget tagi hen sa do kha ba horo ho ga kuki gera kha ki ro hai na kha de adu leiba lengak chen no kuki gera il gen du sang i hai ri ba du kuki gera ne kuki gera do han kha bam thok ta bro ba adu khadri ba ne adu Manipur government India government lai rim ne du na tak pa de in hai je se khwali ba lai ba po che loi na mak masagi Congress ti loi na mak support to re
government na sila ibe support tau du thau koi no on thok ta do on thok ka da ba execute to gadab di haujik sarkar pai ba sin pai ga dam ne adu ki amana central force ki matang da uzabi mo na parliament ta hang re 60000 plus central forces paramilitary force me am lai che what they are doing in the state of Manipur thajal lai si kam state force 40000 ki mathak da lai re central force 60000 mathak da jale kwan makoi kai dori makoi lai le na violence control to ngam bro makoi leina violence thoi jiri de thoi incident do makoi leina central force ki mamang da na tro hoi makoi na retaliate tau de ka pa dagi tarasi ai adu so da di pik ba ngang thani pan ge ngang jong na tar hali do control ngam hai lo ga ba si parliament ki floor da uzabi mon hang khra bane ba ekoi hanganing da ba kari wali how you show list of question please provide us ekoi the pb we are ready to raise this your questions amaka hai jage Center the labor Prime Minister Modi ji ne Karina Kapoor family ki film festival ki namukta di ma pung phana discussion tor ga madu yaung ngai ki baton ki ma welcome tawi ma ge man ki baat sahi tara sangna tha khudi pang tho ga radio da ngangi Manipur ki maitai nu bi kauna sabi ngu matang da ma na ningsing bi rei ikoi harawi chau thok chi adum ba ningsing ba Manipur na medal pura ge India ki da world champion world boxing da pura pa do aduda India mai pai aduga Manipur mai chak pai dong tadi ma thamoi shok phongdok te Kashmiri file Kerala file Punjab file Sabarmati report article 370 BJP ni sponsored order ga makoina Amit Shah the home minister Amit Shah the prime minister Narendra Modi na magi Twitter da yawbne adum baba ekoi gi Sabarmati report ka se yam maram samni ma siam nei ne gadam ni makoina puthok pa adum ba sponsor to ba makoina support to ba film sing communion oi ba Hindu Muslim oi ba adum ba film sing gi damakta makoi matam mang thok pangam me makoina India sunata ba Bangladesh lai ki ba Hindu pandit sing chok pa pan pe assault to ba physical to ba Bangladesh Irang violence ho ena Hindu pandit chok pe de wakta de national media sing marui na Republic TV na BJP ne sponsor to ba adu gi Republic TV na Guwahati masa Assam masa Arnab Goswami nai na ba am the national media da mai han kanai nei India ki prime minister na home minister na Bangladesh lai ba ekoi gi pandit sing chok pe yaro ena thamoi shok na hai why Bangladesh lai ba Hindu pandit sing do India ki citizen na te ba India ki citizen oi ba Manipur mai tai sibda India ki citizen oi ba Manipuri masa sibagi da mukta di ma phomdok pangam de ha that means Bangladesh lai ki ba pandit sing da mukta di Hindu pandit ki da mukta di Prime Minister Modi na home minister na amadi external affairs minister na thamoi chong na nungai ta phau to ga Bangladesh na madu protect to gadam ni Bangladesh government dai na akan wafam thamaga Manipur ki da mukta di no Manipur ki siriba Manipur ki balance hoise si central force in the control to haina wahi am haida di kai do ge ai koi matam sangi that is what ai koi Manipur ma sa ma sen ai koi na phau ba thoi ba balance si matam sangi ni haiba ngam magadi who is ready to control this situation kana control to ngai ready to ga ge ba ai koi ni matam subsang chang ba pam de ba one day violence no ma son ta ba se horen kai thokada hangon de ba ngarang mi siri du ne ba ngasi horen kai thokada ngarang ju mai tai du ne ba bom lang chalaga jiri da mayum thugai ba Manipur manung da kap nei ba nong gi khoi gi khunna pa isai nauk sing ba sing hengalak tana makhoi gi mi sim na thogai be casualty thogai jibu ai khoi sum yeng da lar ga matam chang ki gani hari ba tar ga de na khoi na pa mi matam do sei tarara sei mangara sei kulla kam matam no pa mi ai sim sir biren pham tha do wai na te ba ma pham tha do kai do doi no ma pham tha do ga congress pai ga do sun na te congress manga sina ma koi BJP na no to ba tabu leader ama oina ma gi manung da ki ne MLA minister tara ga ma pan speaker yauna madu mai mahut singadam ne have do congress na te ba congress is no more an opposition party in the state of Manipur congress ti jum lagi na khoi na to bu sajok to ba hauji ai khoi hayeng ang si choi khoi India pumbada congress na sanction ga dawri governor gi office ta loina thomjan ga doin choi de congress na amadi India alliance India bloc na all India ga na hauji to kine mam dai mi right to dai ai khoi ni adu so Manipur gi issue khakta Manipur ki particular issue gi da makta India gi mapam ku dingta leiba governor sing gi office ai ga thomjang ai to kane sumaina ai khoi gi leiriba pot sida ai khoi matam sangini haiba tar ga di ai khoi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯉꯥꯡꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯅꯦ ꯇꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯅꯦ Okay. that means ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣ ꯉꯥꯡꯒꯅꯨ ꯃꯇꯝ ꯆꯪꯒꯤꯅ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯏ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ that is not the part of healing method hidak ama tharaga arum obagi crossing scenario sa kwanda 3 days 5 days course ama pharga pharakani haraga di that is acceptable ekhoi loksan ba yai ba but violence ki dong to matam changi ne haiba side haifam thokta bane ba gujarat ki riot di kai gin wakta 2002 to thokada within 3 days control to we adadi matam changi ne lei thoki bra ha UP da thoki ba riot hanang mak thoki ba UP da thoki ba riot matam changani ngai bra ekhoi manipur people sing jin matam changi ne ngai gi haiba targa di ekhoi am lai bak thi bane ekhoi another violence ama ekhoi ngasi rai sabha ki AP election ba sana jaw bana flight ki bara kha hantabi yes ma haidi yam pai hanthara bro flight bara sibu MPM na hairaga amade flight bara si state am ki concern da hanthaba ya bro ba yar di yam pai civil aviation ministry na home minister ka prime minister ta hantabi ba madu ka hairga lor ba flight bara hanthar ga ikoi ngasi lawmi yoi ba hajra suba rikshaw to ba nong gi day to day life ta hand to mouth hingi ba mi ke ama guwahati chat ba rupa 30 ana kuna ana lang ba satli ba sidai lupa sangwa flight bara hanthara di sahi tara si sumaina dum flight tonga lai ki chai bra flight bara hanthara hai bu khak na te ba ai khoina pam gadab si manipur ki praja na pam gadab se manipur ki violence se chap long le phalaga center ki vision number center na home minister prime minister le prime minister du la pidra su ya ye prime minister la pidra su ma gi mado no cookie na su ma khoina hairo oba tamona sai cookie panaling da bo cookie ai pan ge ba I can mention their names cookie does no you cookie people stop violence against the Meitei community you Meitei people you also stop you also sumaina prime minister gi level da haibasi Meitei na cookie da we have the cookie na Meitei hoye haina athal loi seba what violence am tho amnina nakal ani makta noi khut thanaga no amana amasu thanaga no haibasi di haifam thokpam ne leader amagi adugi leader amagi wayen haifam thokpodo marun do thokpiro haibani da madudi thokta bida sumnagi agenda hongaga aikogi core issue ne na agenda amda puraga di kamai tok duino okay yam nungai se who is ready to control the situation have any music lady basarka na situation se control to no bahona da tar kana na to go no have a question ni is oza tomcha dalak cheguza topic siga mari lene na have tare khoi gi Alfred na hangki ba wahang adu Amit Shah na khum ki ba pokhum siga mari lene na oza ge ba conclusion point thambiu I know see haning ba se ore sai hai dom Alfred na hang ba si yam na ko general tam da hang ban yang kuire kari no tawri se si chathali se nandra specific point hang man te sima lo ya na gare oda na sam phaja bahare khudi kana secular party ne aduna khoi jat pan ba ya de haigre cookie me amna hal su cookie pan ba ya de do khoi cookie people de haji de ko mite people so haide cookie ki narco terrorist ko cookie jomi jok se le je cookie terrorist cookie su klai pa ba kambu jini moi general people am le ri ad moi di khoi prajana yam thajana ko noi de na vote ka de khoi je phagadra ha bise moi da ma ton de yorga khoi di mi che bi ya de ko ina ha chima khoi now it is very clear khoi congress da khoi thajana ngai thamjani ngai se khoi leiri ba leitabra je prajana dum yeng jerisunu mam di kanu de spokesperson an madu phang ha bi ramni na marim di kai no da puran madu da he sawu tomba haidana maming pallaga cheiba ngamdraga di ko madu prajana let the people decide simai number 1 hajarage atopa na hoji congress na khongjang changjang gani haibudo hu welcome tawi changjang ma matam da hage da po to haibio bon chana ba matam da ko site ta kakthok pi ganu goal post yong na ba kausan bi yam phajai da haiba goal isan chan da do adu to bi ganu ko na hajing bi se ko ade atopa na 6 June 2024 da election lorga Jairam Ramesh na yam phajaba ma hai gi ko samai to na khoi Manipur da hoji ko khoi di sali moi Bharat Jodo Yatra do de hok dokhi bini ko Narendra Modi ji masako ulu yadabni aduna people singsna khoi da thajadna khoi gi Congress MP anisida ko vote ka halle aduna the two Congress MPs have a huge responsibility and with the election hopefully the process of reconciliation will get a big boost haibne kari tawirage reconciliation ki kari tawire ko singi after the ko kukina 99% vote thadri ko ka moina adu noina tawri poche phatte tawganu noina talibu demand si sini prajade attempt tawri kari gino
हाइबसे मसे हाइनिंग को रिकन्सिलिएशन की प्रोसेस है अब एमपी एनिसना कई दोबिरगे हजिक कनो ना साउरी को अखो अदुने बखन साउरजे करीगिनो जिरीबाम इज एन आउटर कंस्टिट्युएंसी जिरीबाम दा मरा लेजिदबा मितई की सेटलमेंट हंजन हंजन ना बोम थादबा मतम दा करीगिदम दा सिगी एमपीसी न तुमिल लेबसे व्हाई मागी वोट फंगदे न तौरी रा माई भोटी सुमे चुसामपुर ने 90 to 90 थादर 100 to 99 फंगने खले आई मदुबु लालंबे को सुप्रीम कोर्ट केस थारिबनी अखोई वोट थादबा याररोय अदना अखोई तोंगानबा स्टेट की वांगबदा अखोई पोलिंग स्टेशन पिवा पीगिद्रबने बा करा अदु लोना मम थादे कामता चिथेति असिबा नाबा कनामते येमुदि तंपाक्तसु बखोई की वोटर को लामा याद लेरमगनी कुकी को कनादा वोट पीगी खंगब नत्रो दु सी हौदोक नौदना कदोकदोइनोबा अदुगा हौजिकी लाइबा नेशनल हाईवे इस को बीजेपी की वादी तो ने क्या कुरे में नेशनल हाईवे दा कोन प्रॉब्लम थोलैसिबो नेशनल हाईवे प्रोटेक्शन ए फोर्स थंबियो अखोई दगी एक्सटोर्शन तोबिगनो सी करी मोय मसेन चाइनाबा याब्रा मिसिबो दे आर बोथ मबानी मकी को ई तैरब खुद ngaतने मबानी मा नाथोकनबा यारो हेबा अदुना अच्छा हाइजेबदो सी दिस इज नॉट द टाइम फॉर पॉलिटिक्स दिस इज टाइम फॉर सेविंग आवर नेशन नेशन एवरी कैनो द इंडिया दु नती अखोई इंडिया तीनग्रीब मणिपुर है मसक तो अखोई कन्बियो हाइबनेबा इंडिया तीनग्रदी यारे मचो मचो थुगाइग्रदी यारे हाइबसी यादोरिब्रा इंडिया लोई थुगाइ मोय नान मरम याम पीना वा ngangbada ai nungsu nuai te ko ai doi ngangan ning de yamna a bengal ju thugaigre natra telangana thugaigre bihar thugaigre up thugaigre manipur gu maji tara thong thugai su yai habi ingit am pi do adu di pi ga no mami manipur habise tongan ba unique history ni merger agreement pun gi ni akhang ai myam dun hai dini international law gi matu ina manipur gi boundary so ko sungai ga hai ni si marak sida ko akoi gi interest khambi ba thana ko hai dina sida political party da adugi lamda satin tupaga sida adu nongchorega sida satin tukon ha bido adman tawduna ko akoi gi lairi base any political party da join tawdi ai adu state interest de khare lebiyo adu natro akoi gi gi honorable biren lairi se ma congress awi memni he has a hand in this sugar lairi adu bu khang ko matam da ma sida ma sai ma sabmina runi yam phabu ma lena moi gi kanu si khangak padigi को मतलब दा कोइना कनो से उ हौद्रेना उ थाबा चपा को अखोगी लाइफम कौबु थांजिं कौबु दे टेक तो बसे बीजेपी मतलब दरो याम कुइरेना क्रॉस सुंचलबा कई दोगे बिरेन नेतम दे कदो से होजे अकुलोजी की कनो की एक मखादा मैसेज प्रोटेक्शन पीना बा तौरे कनो से अचु मतो बिरम ब्रो सेकुलर सालगबो धर्म अमखत मिसिंग चंगबो याब्रो सेकुलर सेल का धर्म अमकत मिसिंग चंग याब्राबा अदु मोइना ऑन द बेस ऑफ रिलीजन अफिक लेबा अम तोंगान पियो हाइबा गन कांग्रेस नो अखोइ सिदि सेकुलर कंट्री ने अदु वा हाइगनो जे मोना सिबोक हाइब्राबा अदु ने बखोइ हाइजरि जे सिदैदा अखोइन आ सिदि रूलिंग की कुमै येंगन ब्रो बि ऑपोजिशन लेरिसिबो नो ऑपोजिशन हैज इट्स ओन रोल आई वोट का दगसो पॉलिटिकल पार्टी नत्र जो मिशन प्रचार न तौरी ने मने जो जो के वाय मंगांगे बा जो से अपील चते स्टेट ना कना न चली इंडिविजुअल ने सच्चे बा परमिशन लवर कोर्ट की अदु बोदी का दो लेगे बा वाय मंदी के न अखुदी चिन्ने बा दे हैव ए हैंड इन देयर ना मंदी के न हौर पुसि कुइर बनी ना आई जे बदो अखुगी हार मांगबो क्याम कुइरगे के प्रो के हाते ते कैदोगी के नत्रा मणिपुर दा थादर गिरो पैसा जिंग काय दे चकी जे ngasi kana na thi gya ba kan ta thi de aduna hojik shu dumangai kun haiming bise nan oja bimol na tawduna manipur da paisa kam thadi gi se nan khange ba adi da opposition la wi ba thadi gi paisa je krai je krai ji hoji lomi ge lupa lak crore chani thada gre kan chani kai je krai adun ko na bra center na hena makha ta na thadar pa ya da bra natra adi ngarang nan कनो जा होजिक लौबो जे उंगमी बो पेरिफेरी दा ना जो सिफाई nga ए अदु करी नम तो मसी से ओहेन दम ना जे मसी सेंटर में तक जगदम ने स्टेट गवर्नमेंट पाइप ने तक जगदम ने यंदा दे ओपोजिशन को अदु दम तो लेब्रा ओपोजिशन जे कनो जे भाबो ओइन फमवा ओपोजिशन इज वन ऑफ द पार्टी फुटबॉल सानर बदि टीम मने बा मसिंग याम बया याम दबे या नत्रा अमता कादर न मथन द कौगे तारे अम्मा खतन का तारो जुमाना मागी गोल पोसो nga ka de people gi pose kenu nga pose masi de kenu gi opposition gi mathong natra
ruling the Torkatum Haita, the other high name we don't throw away, ma'am, Tokana Praza man, the Tazan and Piru. Aduna, Kuna Hajimatum the call, came the Nate, say interest of the state as a whole. A Kablam, when I see the money, Mite have zero Tokyo, Matam, the Manipur, you can say, Punto to a book. Only make a Kataba Manipur, and I say, Osana, big like Hangeva, Pokum Person PB driver. I'll pay Masada Hangu have never, not Congress. Congress, the go, can you get Nagaland Congress, the AP Marciatin? We statement to if you want to begin with. Adua, Manipur Congress, see Marata, Hojiki lady, but you say, MP Masase, Masi support of the Hybeneva. Congress not there Hangido. Mandika, I could give MP be most the Congress. Election mamang di mangang when he is a nationalist. Akui kom Manipur Kaibi Yaroi, Manipur history, Sapsana can mean never. Nasibok that was Alfred say, I'm president in Nange, Adibu, Masu am high in a tight rope, high tareko. Tony am the Chat of the Masu am Jackson and Saliman Canada. Magisu Magi put highway yard of a pot Karilena, am Jackson to save. Adibu, Mam Masagina, if you must say, Hojune, Moigi group the Pemazit of Winon High neighbor. Natra, Aduna. Masigi Potsi, Lacoma Tamsi, Aduna Hungary, Aduna de Mase, Adu other high Potsi, none of the Vida, Masika Mine Command Toxige, Osico, number 1, Nagalenda, cookies, CC, Naxinat and Yaro have the cookie, Mogitogre, Nagalenda, Mokogi Cop, Tribewise Reservation, Mizoram the Sulamani, I couldn't the consider Manipur, Tribewise Reservation, Peter Gable. Karamba, community reservation in a low game. But I'm a challenge, you say Kutunza, Peter Gable. Ada masigu mase masi yeng se ko masi yamna darkar le bne but hekta changa ga ST hekta piba ko hekta khudong chabe piba hana le jerimba miti sing jina piba ya be kan adu su moi ni thok lei se illegal immigrant kambu de ni ne logo ya hari se kam noi tro yam noi tro yumdang mana kaina bai yum tang ibo mo ne yumbu de gi right mat pani ne She is the political party. We are secular. Secular artistic and Kumbibro. Secular the Dharma that has the Bible. There's not meaning that Dharma that has the secular however. But the India lie the novel Levang never. She away am Jackson the Satka of University. Aduna masi secular ki khudong chaba lawra moina khudong chaba tawa aduga moina khoi Christian state ama seng ga habdi adu secular is it secular si gu mangangal ni se kari gino si thada law da ne nat India se no modi toy ni moina sama sum almane sum ko se mai se haw ko mai apik ni sum khalu ra ko masi toy ni habo aduna masigi posi lebanina hojik it is a very serious matter aduna ekoi objection si aduga ngasai ga hariba ekoi gi khoi gi darkar lebidi ho yam pikna budi loi ko lamben chapa khopa digi plane bhara kai do plane bhara do mana hai gre adu de na sawum hai biu na kari pi de ni mon prakha tha bagi paisa supreme court na piu ni pi na hotel gi paisa bu pi kuki sina darkar sa bada ekoi ngamde ekoi plane bhara hotel de lebigi paisa asup kai ni moi darkar sa ri ni ne ekoi gi mi sing se ka ro lege ba अखोगी लीडर सिंह तुम फमगा कनो तौदबने हाब्रो से कोर्ट चतम चंद्रो कोर्ट चत्रगदी खंगोय कोर्ट चतम चंगी प्रजा कई वारगे खंगी प्रजा करी चारगे सी येम चंगी अदनदी तसेंग हाय तागदी लेट अस वर्क फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल इंटरेस्ट तौसी अदुगा स्वाई सुम ngang aina yam hai sing sum ngang hi matam da sokthabadi sum helakani ada nongdre akhoi voice we will have no voice akhoi majority ortaba matam da akhoi gi mute china he masing handagi matam da akhoi gi mihut na masing yaming the voice later ba akhoi na akhoi gi mihut handar kan da akhoi kari voice leidu no ja ya binin bo ja kai leidu ne ba khoi okay happy ai wa ma jo ge ngasai gi aina hangjagi ba question do about ngasai fencing matang do ado congress party da hangjaba na chete ko ai congress ta ai wai sana da I'm talking about individual person da ne hangjali se ko aduga ngasai gi kaino se oja tomcha na hoje haiba da ai kitang nokhi ba do adu di yam chumba wari yam ne ba wari muhammad ya akhoi indigenous mi ni akhoi su lai rai paisa su leite larik su haite akhoi mayam se lai hai le school lai bo haite school ha international tau le ko lai hai re aduga ai na ai je khoi lai su haite my father ai cha ipa do illiterate ai mother illiterate
lagu phabadagi ai merit school ka pangdana na Delhi daga like tamakna ai likha chawbawani adusu paisa leitadana na paisa leitadana s India na ta ai mi oi khangde India pe ka tharaga changjaraga government na pire changjagiba wa na du kanan lam oire ko adiwani ai gi icha sing tamam lei ai gi alumni gi NCC alumni NCC dagi graduate oiraba adu matungda NCC gi certificate chu chahi hum training to pai ba tamam ta pangde constable macha ma oigi ba phangde national level da kai no khoi na to doise adu do akhoi je 100 crore do kan to compete to yi 100 crore do compete to do ni shai tang to go lution jago hai ba natro basically today aina khara lai khara ai sho haijaru re ko khar khangjaru re how can I leave my children nei no adung khana dal dum nei nei adu compete to okay nei compete to ko dabni nei lai hai ge yo hai to nei adu da compete to 100 crore to adu compete to ai kamai tamam doi no adu ai tamam ngam ba aduna ne ba inga hi shout to rise I am ready to speak to anybody ठीक है कुकी हो गए यो अखोई की मैते हो गए यो अब नागा इचे ना हो गए यो आई वही सन नहीं है भैया शेषदा I am ready to negotiate I can't leave आई चासिंग में हाई तरह यांग रबा ngang तने हौजी मोई तो से they are looking to get something या हाँ अखोई मणिपुर दसु avenue लेते कई तो लेते शेषदा अदिकी national highway से zoom थिंजन भी रहा national highway दा ransom तो ऐसे क्या हम कोई रहा अखोई के पोट क्या हम तांगी highest inflation in the country national highway से दा इन हाईजे से दी अथर साप्ता इन हाईजे से दी as a opposition adugane akhoi gi maharaj sana jabu so adum haigedabni national highway se hangdopi haigedabni moi lo haigedabni akhoi na aina haije congress ta haibna teba athar sap to elected member amani ojabi mol se elected member amani adoi taragadi national highway hangbangam dise parliament da adum hayo ba kai gi party oge yo oro to chamanai sidi hadi BJP gi mina so haibi ati haibele teba adu haigedabni sise तुम्हें ले बेहतर करते BJP नहीं आते BJP MP नहीं आते दिया है आते लेते हैं बा हाय हो बा अदुग one thing कनो आये जगह सही दमो नसाई की aviation की कनो तो हाय बसे शिशु अन्य मन लोग हाय के दमने अखोई जो जिस पे आते आई NCC के देते हैं जो NCC दा इन खरा हाने CEO जम पे हाय बनी को अलाउ की गेम चप्पल फंगते हैं फैसिलिटी जो लेते हैं बिकॉज़ मुझे ट्रेन दे चक्कर दमने ना अदुदी का दोगी कंसेशन पे नो पिरो दो नो हाउ अदुदा मो हाय से aviation की मो हांग से aviation की सेक्रेटरी ना कना हुई हाँ खाना से बा aviation की secretary तो ना मुनुमा हाँ अदो नदी मार दी he will try tooth and nail not to give it पी दना बा वहाँ होना नहीं बा अदो वो अखोई की representative वाले से चली बा MP अहुम मोई ना BJP ओगो यो ओरो तो BJP वाले सो यारे ओइदर सो यारे कांग्रेस वाले सो यारे पार्टी की दरकार कहीं तो लेते सही दा अखोई इसमें तो ले मीटिंग से मोई से चप्प याद रहे there is no chance अदो तारदी they have to go higher गा दो subsidize तो उता बनी ruling fixed price तो बताई this is the fixed price to be given for Delhi this for this high बताई अदो की nitty-gritty तो अदो दी ने मोई workout तो चलो workout तो रकम करम बता कना कना पीडी नो दी but then national highway has to be open and the BJP also दगी कांग्रेस होरसो लोन वाला पार्लियामेंट लावदबनी नेशनल हाईवे ngasi उता हांगम दिसि कइगिनो and it लुब पो नते को अखोन नेशनल हाईवे से हांग बसे सेगिना सेवाई दगिना कनो भोगदनेबा सेनापति भोगदनेबा हांगदुइसे याम सांग पो नतेबा अदुम याम तो आरोपी म्याम लेखलगा अदुदा मी अमनी कखायर यान तादु नत्रो हां मी अमनी खतंग कखायर यान तादुइनेबा मतुंग ए सि याति हे खंगदबनेबा नेशनल हाईवे से रैंसम नि सेदा चलिबा मयाम सेदा तौबा पोचै मयाम से पोरागा सेदा पोकन नत्रो सेदा पोरागा मयाम चामिन दुइ नत्रबा अदुगा अखोइना मुक सेगी मो आइसिम सु थमजगे सिदगी अमुक चारगा चुचान असोम नाखंगी हांग तादि चुचान पोंदा थिंगे हाबदो जो जुम यारोय बिया अदुदि याजरोय बको that is my I want to keep it very clearly सोम नाखंदा हांगे हायगा सोम नाखंदा थिंगे आदि यारोय बा दुगा सोम नाखंदा ना थिंगे अदुगा सोम नाखंदा ना हांगे अदु जु यारो सोम नाखंदा थिंगे सोम नाखंदा थिंगताबा सिमदि I am very clear on this को अदुना आइगिदि पार्टी की वाम तो गांगमनते as a country Prime Minister Modi and his party as my foreign minister ngang pa wa du di ta matam da is so superior haibani even in the world man ngang pa man wang kan du answer pe pa is very superior yam phajang ngang khara jani mangonda ko adugi wani aduna ne aina haise as a nation the country is doing well haijabani ai haiji aduga as far as Manipur is concerned Manipur gi di akhoi sida laiba myam sing sina kholau ji chamana laumina ba ka laiba cutting across party aduga का है ता अखोई ने इंडिजिनस होगा सोंगे ने इंडिजिनस नतबा मपान दगी सो लाखिबा ओरिजिनल इशू को अदो ओरिजिनल से ओरिजिनल कानून है से इंडिजिनस है से अखोई चीफ मिनिस्टर लाथोके 1961 ना
मोन कदोगी लाउदोइनो लाफुन सो थोकते एंड दिस इज हौजिकी पोचे अखोइगी कैनोने राइट नेबा ओके ओके ओजा रबी लोशलकपगी थंबी ओजा रबी साइदगी पाखम पिबी नंगमगनी हान बदा अखोइगी आइगे ओइद फंबीबा याम्बा हाइते सपम शांतिकुमार से आगे आइडेंटिटी से रिटायर ऑफिसर आर्मी वेटेरन कॉलोनियल थाकत लेरबने आइना आइडेंटिटी से अखोई याम नुंगाइजै सुमाइना आर्मी की ऑफिसर ओरगा इन एंड आउट आर्मी द लेरबगी खंगबगी थंबीबस याम नुंगाइ अखोइना कैदोंगैदा बीजेपी की फेवर कांग्रेस की अगेंस्ट इन लौजदे अदो वाउ यादे याम तामो तोमचा से ऑल मणिपुर बार एसोसिएशन की प्रेसिडेंट होइबनी एडवोकेट होइबनी माक मसामक से एडवोकेट ओइना सुप्रीम कोर्ट दिल्ली दा चत्तना इरांग सी मतंग दा सु मागी टिंग दा चत्तना याम कन्ना लमदम सिगी शांति की हाइबे तारे भालो सिगी मतंग दा चत्त खोत खोत जरिमने दुंगा सी सोशल एक्टिविस्ट ने ना तामो सी मीडिया दा रिप्रेजेंट तवे अदो तामो की रिप्रेजेंट सी होय मियोबगी अनिंग बा पाम हाइबनी अखोइदा कांग्रेस पु नुंसीबदगी हाइरेब खुदिंगमक्सी अखोय एंटी कांग्रेस ने लोगदे नत्रगना अखोगी कांग्रेस की मायक तंगांग खुदिंगमक्सी प्रो बीजेपी ने सु लोगदे तबतबो समटाइम्स अखोगी रिप्रेजेंट तब मतमदा टीवी डिस्कशन दा अखोगी अखोइना हौजिक मतम सिदा मणिपुर की अमदी इंडिया की लाइव ट्रेन सिदादी political representative अखोई कई कौप तारगदी बीजेपी कौगे कन नाखै संग बीजेपी कौबियु नत्रगा अतोपा पॉलिटिकल पार्टी कौबिगे का कौबियु सिविल सोसाइटी सु सोशल एक्टिविस्ट सु नत्रगा एनजीओ सु मरिंग मरांगरगा पॉलिटिकल पार्टी अखोई फंबसे अखोई खितंग अवाय खुम तौद साना दब्र खले सो फार तामो शांतिकुमार क्वेश्चन इज कंसर्न अल्फ्रेड मसामक्सी एमपीसी मागना बॉर्डर फेंसिंग मतंग दा व्हाट इज हिज ओपिनियन हाइबदो as far as congress is concerned we know that. I'm explaining. I know what is Congress. No, I hijack it. I'm explaining. So far, Congress is concerned. You satisfy it. Okay, but so far, individual Alfred Arthur's opinion is concerned. Let him reply. We will try to refer this question even to the honorable MP as soon as possible. Even media to the so honorable MP na mang high stand do taminar se individual question no ina hangbani na madudi aine khumbadu kitan nungaitre aduga amana howjiki lai pochida political dialogue natte batos waliba amona saiba national highway thing basi abdu senapati pautane maugi abdu senapati kadbu kitan ndo pautani ne thing handu kadu je senapati yogde free word leba natra सिफावगी दमकता सेंट्रल फोर्स लिसिंग हुंबुसिना मसी परिंग लेंग nga su mi amam fit amam da sipai amam le pasu yaeba tawgi haina tawradi ngam pot ne ba si order tawgadab se aikhoigi कांग्रेस की एमपी ना नत्रगा कांग्रेस की एमएलए ना नत्ते हौजि पालिब गवर्नमेंट सि कनानो पालिब गवर्नमेंट सि न तवगदमने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना ऑनरेबल होम मिनिस्टर ना ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ना नो इम्फाल टू कांगपु पीपल दो सेंट्रल पैरामिलिटरी फोर्स दो पोलिन लेपो अदुगा हागदो हाइगदमने मसी तौदबसे अखोई पुनो की लाइब थीबने हैबनिदा सुमाइना अखोइना लौग तौगदब एरिया दो अदो आई हौजि नासिगी मेडम सिगी थ्रुदा आई अपील तौनिंगे अखोई स्टेट की ददी थोइनबु हाइरोइगे ममदी स्टेट की सि शक्ति पुनमक लैजद्रे हाइबगी सरेंडर तौबी एरिया खरसु यावख्रबनिना ममदी आर्टिकल 355 चन्नरे हाइबजु अनऑफिशियल ओइना दुम लैने खरबनिना अदगी शुगी मतंगदसु अनऑफिशियल ओइना लाउथोक्त्रगसु ममांगदा अखोई थमग्रे मीडिया फ्लोर दसु सुजि मखोइना लोना सांदोखरे हाइबगी केनोदु पोक थमग्रबनी इवन टेरिटोरियल बाउंड्री केनोदु लिमिट टू थमदबिदा Honorable Prime Minister, Honorable Home Minister of India, Shri Amit Shah and Prime Minister Shri Narendra Modi, you please listen the sorrow, hue and cry of the people of Manipur. If Manipur is not a part of India, we will try to decide where should we stand. As a Manipuri, we cannot tolerate your silence no more. As a spokesperson of the Manipur Pradesh Congress Committee, we have been asking you, we have been requesting you, we have been touching your foot, Honorable Prime Minister. If you don't want to visit the Manipur, okay, no problem. But you order your central forces, you order your government to control the violence, to stop the violence,
irrespective of any community, caste, religion, nothing. We don't want to be separated like your Jammu and Kashmir. You abrogate Article 370 from Jammu and Kashmir and you separated Union territories. We don't want to be separated like Union territories. Your silence shows that one day Manipur will be separated. If Manipur is separated like Union territory, we will waste any democratic form of war or democratic form of protest against you Union of India leaders, because one time Manipur was not a part of India. We had our own constitution from 1947 to 1949. Okay. We independent before you get independent. So you remember our pre-merger status also. The people of Manipur always shocking because of your silence. That is why you please listen. You please try to solve the situation. We, as a congressman, as a Manipuri, we want peace. We don't want to fight each other. Si khaktanen haijaningiba na ekhoi Manipur gi praja sing ekhoi masen gi marakta mana BJP mana Congress hai base please ekhoi TV discussion da so ekhoi nai meroi si ekhoi Congress oina BJP oina haina bai morta mana tawgadamni nang tawgadamni haiba morta tawdriba mathau tawgadaba executive sing je masida mathau masakhang tawhonna ngai dongta ekhoi punna in si support tawsi aduga ngasi Manipur se India na ekhoi Manipur bu mirai base tawbi yaroi habise ekhoi chapchana khangan chai wafam ji thamjurga tension jai khoi ngasi thamjari ba topic sida khoi yani happy ho ja ten tak na happy ngasai oja Santikumar na happy gibdo je operation tawu matam nate maram di keno da tampak ki diam lai chenbam leite singi da tawu matam da mapan chaki na habne ba ana ngasai gi khoi na ki happy ri ba keno do ama khangde mase caste and create mase community nai da na tawu na happy ta ga di tampak ti salak sarani madu topigano haibani houjo hore ngang de hore ko tamak salak sagane haibani madu topigano haibani border fencing an topigo tau tar ga de ko tau da bu adu haibu matam da hore ibo kambu do haiding sa de thingen tai na bangam daga na sikung tai ne haibu ta da na to kane ko aduna nam hamge chingi wa ngang matam da hayog dri gidi sagi ko khoi gi phu ga do mi da phog da ba ko amana nan tho chaki ba amana da sa ta bu ta hogani adu we have to be very careful mamde khoi gi khun nga chari ba अखोई को तंपा ngachari ba mising sida ngasai gi ko teksak loina mak nam bagi bibam ma lak pata ga di very unfortunate adum khutane khona tan jang Okay, I'm going to say, ngasi thamjari ba topic Alfred's question Modi Amit Shah answer hai ba topic sida koi khanan nei na ba saru ya ba ki ba panelist ahum oza Tomcha oza Rabi amade oza Santi thagat ba phungduk chari auzik koi gi leri ba tungan ba section gi leri ba singsina masam sana lofum thok responsibility to lobira kan dai koi gi toi ba crisis gi resolve tong ba hotna ba siam nam tangai fadra bani auzik matam atu gi matik thenga bani ha ba phum da thamja ba ko loina ngasi gi dialogue sima tang sida losin jari puno pu thagat chari